Sompa FM Takwa 101.1, Sompa FM Sunyane 98.9, Sompa FM Techimai 106.1, Sompa FM Nkoranza 90.7, and Sompa FM Doma 101.3. Facebook Live and Ope Ubetimi Ashebra Wanam Kwanso Kwejuma Sompa FM Live Sompa 106.5 FM Accra, Sompa 106.5 FM Accra, YouTube Sompa FM Live, website www.sompaonline.com. Any achishine nyina ede asiho na ensema ede somo pe de makotene no ebini. So afọ hwesika sam so de atodwa se enhyehye ahodo gu apono so ebeboa ama wo no mu awate wano asi wo mo ho no wani ewu. Omampanyine dada His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia Tuanamo akokumase. Sana yakwa poema ntemu a timamufo a won mo do se wo monsase yakwa akodi nsensementi aban mrem edom kume wo mra hyebedwemba no dani honorable Alexander Afanyoma Kendi atudwa se NDC for power wo monchi MPP fo nyina entum nanso nyina mu they will still rise on besan sorry bi Wabenfo bi na de afutu ema akyerɛkyerɛfo se wɔma brabɔ enya hwɛso ma asuafo na ensempi ka wenum ho ne de som se kasebo e wo Sompa 106.5 FM so ye ne de kasebo esom no pai eyemme akosia ago abowaje obetimi afam yakosia nhira mene triple a man ejapia apam dada yenyina yeti Emani musu kese pa e wan santemem ema edum blue light ho e hye yema adwadefo ekwa ho hia kasem ene nam so mampanefo kokudam wo mutu anamon e de ekwa hokosra adwadefo ama wo ya akọ ahye wo nkran enam so ama Dr. Mahmoud Bawumia oye mampanyina be de eche nsutu anamon kọ ho a wokoduru ye no wakwakwakwaye wo momoa wo de sika esum 200,000 Ghana cedis akọcha wo mo ena cement bags be ye apem 1,000 wo de epi wo mo so wo se de esi ye na yare ho semti se wo ba na no manfo ne bedi nkita ho no hu no ma hu ye hia ene abedidi a wo mo enam mu. It has been just a disaster. We watched it on TV and we saw the whole market burning down. Livelihoods have been lost. People's capital, their investment. It's just a disaster for this country and for this market and for all the traders in this market. I am very, very concerned to make sure that we should help them to rebuild as quickly as possible. I know the fire service did a lot of work and I want to congratulate them for the work that they did. Without them, it would have been much worse, and I want to congratulate them. They have said that they want to build this themselves, and I want to support that. Whatever help government can give, whatever help every individual can give, nothing is too small. Every help that we can give to them, let us all as Ghanaians come together and help them because they've lost their livelihoods. I am making a small donation of my own of 200,000 Ghana cedis with 1,000 bags of cement to add to them. But I'm encouraging companies, individuals and government to come in and support them. Yeti eyo mampanya bedi eche dada His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia wo wiye ena Santemai Traditional Council asafo hene wo mu wodi wo manim eye asafo boachi agiman bodi ena okosra wo mu ena no nso edi sansem we atuja we na ye hwese ye bebodi akyem na amanebo nyina ba wo beidu ena Kwame Redu ede tintim ede besom ye na mama yenkotie asafo hene asafo boachi agiman bodi the minister and Banfo eba mehia opo amane se simse da asi o ene no nyina ya adwense ne yemra yemehwe se de yahye no esihye ene kokwo ne ma ase ye fie ni bemu no ba se ye kan wasem etu wana mo bia na e fie na papa se be beboa o mani nyina titiri o mo tia na asana no e be se she don't move you I drink to me nearby papa that should be no answer with this no
We enya yeti ye asafo hene Asafo Boache Adwumawura wono ne di Asanteman traditional council anim ema omo kopie Edum blue light. Edum jaya ene se wo mutumi dum no nyina no wonkom na sika na ehuna amane na soafo hwe sika sam so yewura atoba afo sen castle na wote asem bia todwa kire Ghana fo se ebinum wo ho a wo mo ye obetumi ontumi enkanka ne na no ye budget a wo de kokoto dwa ekwawie na ayetwema mentwe apotwe pa wo mrase badwa fie ho na odi tudwa kire se wo mo ede botabi esi wo mo ni so na wo mo asan asete nsam nkurankura bi ede ato ho a ebedum aboama enema atumi ayeye enti eba ye budget na yewura atoba afo sense enhyehyɛ ewo mu no se tie bi ebeyi Ghana de afirifina ye demu no mu na ebewie no ye ne amanoni sika kura no bitimi edi etipen na ewie amase de esidi esika na ye fa esika fa no eno nso edi nkunimudie abroma yi. I want to first express my sincere appreciation to you and members both sides of the aisle for the support you have provided so far. The Speaker, this budget is one that is people-centered with innovative solutions to address our deep-seated socio-economic issues. The Speaker, it addresses our economic challenges, provide the necessary environment for business growth, introduce a 24-hour economy initiative, provide economic opportunities, create the atmosphere in providing ample jobs for our citizens. The Speaker, it is also a budget that provides for the vulnerable and the poor. Speaker, this is a budget that provides hope for all Ghanaians. And Mr. Speaker, this is a budget that ensures that whatever we need as a country to bring back our past glory and even beyond is provided. Mr. Speaker, we have a job to do. We have started fixing the problems. We will fix all the major issues and improve living standards of our citizens. Require the support of this House to execute effectively and efficiently. Mr. Speaker, we will take on board the constructive criticism that we have received on the floor of this House to reset the economy of Ghana and to deliver the Ghana we all want. Eno Ghana photo samfo anade ofisika sem so yewura atoba forcing and attending kan. Ye to akase bonus make kan se Sompa 106.5 FM market yapa anopa no nsia nana KJC company limited na ebo ye chidom am ye de asommo edom kuma wo branch bejemba no deni here honorable Alexander Afanyo Markin na wo de atudwa se emfa woni de aban fufuro ye aba his excellency John Dramani Mahamadano a opese of first state institutions anasa abanwuma so etieti omo fa wodi so we rise MPP for so omo top from crop mo ebesore eti ne opposition for no wo ma so mo ho den fi so mo nim se aban na hyeda se opese obubu o ma pre na enso mo kan hu se 2028 de e hye ya wo mo ba pabene so eti NDC for pa wo mo fa state institution no anasa aban nwuma hodo so na wo mo chi NDC for nyina MPP for nyina entum wo mo chi MPP for nyina akora etum a MPP for be san so de biem akọ wo mo nim na e asefem sa aban wei wo ba ye sese wo ye adwuma na wo hye Ghana ye die political witch hunting ena ekoso amonyofo a wo di kan ede na ne esi wo mo so no ena wo tata wo mo. What is your dream for the private sector? Economy can only grow when there is a thriving private sector. When you give space to entrepreneurs, when you give opportunity for Ghanaians to do their business and to grow the economy. This 1D1F initiative was aimed at helping the private sector so that they can do their businesses at a cheaper cost and employ more Ghanaians. You come, you say you are cancelling. In each place, what are you doing? In this your 2024 budget, what is there in the budget of the private sector? You can read and read, you can edit and edit and edit your note. You will find nothing for the private sector. All you know is sack them, sack them, sack them. All you know is persecution, persecution, persecution. All you know is arrest them, arrest them, arrest them. But I want to assure you, in the MPP and the minority, we walk through this valley of the shadow of death. We will not fear any evil. God will be with us. You can decide to arrest all of us. You can threaten all of us of arrest, but we'll come back stronger and defeat you in 2028. This government has remained on its duty to the people of Ghana. A bona fide of a government is to create jobs, is to ensure good governance. And this NDC government has failed in that responsibility. You have failed.
Sompa FM. Now, Honorable Alexander Afamake Nebewie no watch him say Wusha Edom Kessie Noa. A Kwame Francois, His Excellency, Mampenida de Kufudo. Womokan, Wasam, Efa Free Senior High School, as Womudi Yama, Yamfama Womo, Womobaye, Free Senior High School, Bramo, Bramo, Chomusa, and Te, Womo so. Nanso, I'm so moya Hantai, no money on Brasienti, Womunti found Brasem, because as MP before, said a Musi and a Moma send him the enemy, and woman almost say a dear, and watch him say 2017, Ebra MP before Ebayano, na Mfia Mochi, Ghana for Abre, a Kana da Wonano, Womosha Sakani and Yebenya Bienenswene, Asante Mantemo Dumso, and Hachi Womamene. Where is the commencement? If you claim that, what is the source of the violation? What a shame. What a shame. What a shame. You come here, all you know is to attack the Akufo-Addo government. You forgot that Akufo-Addo bequeathed you with a free SHS. That was introduced and sustained. Today you are struggling. Mr. Speaker, you are struggling. The energy sector, Mr. Speaker, in 2017, when we inherited the reins of government, we had serious challenges in the energy sector. Right collection inefficiencies, high distribution loss, cost. But what did the Akufo-Addo Bawumia government do? The Akufo-Addo government, the Bawumia government kept the lights on. Today, Dumso is back. Go to Ashanti region. Dumso by day, Dumso by night. Where is the energy minister? Dumso is back. We need our lights on. Stop the lamentation. You are in government. Your duty is to deliver on your promises. Your duty is to live up to expectation. All you know is persecution. Pollute the minds of Ghanaians and win power again. Win power war. Win it 2028 win. We Honorable Alexander Afamake Nedom Kuma e wo mra shebe jemba no deni no wono ene kasaya Sompa News nso ye de abremu medo wuram ewo apoema ntemu na dodo wafa ho ne yekọ eno nso wodoku electoral area assembly member won potem ho ne na akwasem eto na ya asantua enim se no kwasem ne Sompa de mo kan ekọ akiri na mo nso mabasa mo so Sompa na ya hawpa ye se ye potem ho ye wodoku no ye ka gota pa ye ne bi nti nso to a se yirifa ye fie ni enu achi ya de hye mpo adanato ye pe ba bia kora wo no de frɛ ne se mukura bia na se musiye ye ne bi ewo ye mpotem ho enu achi efi esan mene ye mpa bola ba bia tuuragu enu nso ye ne na Honorable Asabute Williams wono ene de sansemi eto ye nsentwerofo Bani challenge wa bribri ba mebo ba kunu menu nso oba widokum electoral area na pronouns wo people na say nti suto a high empa dune system en sheda enye ti suto ya manfo mfie esenya manso wa has the MP no oyo nweduma ba still en sheda nwa best recent form na ombe boy afenso oba ye rules na enye ba ku ba oba Charles dokuna iwo Ghana no ahanum na yetu body yakwan by young kwani die enye ewahase nti session 24 embe boy na mama ye use no aba ntuma pa afenso ni refuse them eniso hadwi afenso uba onum nyina no ni cemetery kra ewo kunu ti be session 24 betuma na mo amaye na de mi be twaso ni say youth na munye adwuma aye adwuma ndimi kunu ti be sere 24 ni say embe boy ni adwuma na youth no munye adwuma wo. Honorable William Asabute one year assembly member ewo Wedoku electoral area ye to akase bono eso na wo mu dua tomatoes akuafo se de ka tomato wakuafo wa genegene wo Brekum West District wo mu de o ma de sedie bia todwa se wo mu hia sika ebebo o ma mu dwumade etumpon fi se arehosam ne se one district one factory initiative no a ye de ebaaye no na nka botaye ba ko ne se eniema bia ye wie ye benya ba bi de aguo ye betimi adane mu no esese ye ho adwuma 2018-19 agric minister oba say forest no na akutua dama me mo ba ha be sovia nema nyina mo ntimentwa be won say sa sirin we ayewum no na ze kura ni twa pipe kura ye budi akọ water so keke kra no aya asema me enti senka ban say oboho dia me ya ka be boy ana o mutwa dam kura me ya ke ya zuntu no e do say o dam wo forest wa gebit ma sasa dia yentu ti no pebru strawberry bibia dry season nyina yetindi yentu enti sraba no say o mo hwe na excavator
nti na ɔmo de ama district mu nyina no ɔmo fa mbetwa dams no mai wo de excavators aba district mu na sɛ esisi face na assembly kwa ne timamfo so ho kyerɛ na wo de obi aba yɛto no ne saa ne manema no de obi no nyia so be dumle bi no ɔmo behia ɛmo ase gurumuti no yɛsoso yɛmfi nti yɛbɛsrɛ sɛ aba no ɔhwɛ bi bewie ss bi bewie university obi bewie nursing training ebi wo ha wo aba no mposu no bɛ ɔno abetena ase apana ne sɛ ɛne saa de amenkodo ntama ne kɔ adwuma wei ɔno so de no kɔ wura kɔ adwuma mu so a aba no nsana support no nti sɛ aba no support no kwambe no bɛfa so a ɔno so betuma atena Ghana no ɔpɛsika free Ghana ha kɔ obi man so ɛne yɛti ye ɛyɛ Augustine Nyako ɔno na kasa yɛ Dema Tomato Farmers Association ɛwɔ gyegyene ɛwɔ Brekum West District ɔbɛwie no ɛna ɔde tu dwa sɛ ama adwadifoɔ no a no wɔn kɔ Gadugu ɛhɔ ɛna wɔn kra tomato ɛde ba ɔman yi mu na Augustine Nyako a wɔno ɛna kasa ma wɔn no ne nsimetwa to ɔde atu dwane season we ne de tan bia e bisa bere we ya ne boedem se nsuo na atoto nsuo na sentos no nti ɔmo de berebre no mu nya kakra de ba ne bo den kwa no so wa lorry fair na ne niema ne nyina nti ɔba ɔbɛtete afiri no na ama ne bo aye den ya de ne ta mu nya nnu ye afi na ɔmo dua ha de no nti na ama ye kofa bi wo bolega ne de ba ha se nti na ama ne bo na ye ne desi nya bi ha refri bolega ne ba se ne bo de pa TSC ne 5 city 10 city 5 city ne 4 10 city share akese 6 bareba bitiri pɛkɛ na wa to awuro no nti wa boka nti ka aka we so to ne sɛ obenya bi ateka no nti ma ne boy de fane sisa na nso no ni para kibu fo ma ebre nti won timi nton na dufudi amfa ma se no so boyeti na ku afa bareba no kita sta be ma na man to sire ne boy de ba bia be dufudi ba na so ka ho lokina de ya kofa ba ne boy de nti ya ye de wa ha de a nko ne to be boy Emma a wo mu dua tomato wo mo ene kire wo mo adwene no amansan so makrofo etintim ede besom ye ɛneɛ mede wokɔ dua yɛ den ɛno ɛwɔ nsa wɔma duagyiri abato mpɛsua so akuafo ɛwɔ hɔ na ɛkyerɛ sɛ wɔn sase a wɔdɔ so wɔn kɔ na creative ne palliative agye so afa adan a wɔn sɛ ɛyɛ ɔkyɛhene tax force na nsa no watɔn de ama estate developers a wɔn de besisi adan ɛba ne sa akɔm ɛna beku Ghana na nana kwasi awerɛ wɔno ɛna yɛ dua yɛ den wɔn gya asehene wɔn na kasae na yan hawa yawo kuma ne sai bo hawo yan wansa sim na kuma so adwuma titi na yawo kuma ha ye ko adwuma so be ya wanya asase a wontimi ye o wa ne dwa bati na pilodai nam ya asase so na wotu na nam police station ya kwa ya ba in fact we go say yan asase dano jodawe yo wa ana ya te say wo be premise piloda tu sinya asase suwa ba wo so timan task force but eni mo wo property ani ade in fact ma yankoma tu nti ya ma ban asote nti ya kon sound police station ani ya ko report na wo proban ana wo be to gwan ya ka che wo so ban wo ntwa na bibinia sabe mpanifo wo ko sa se ne pra ya wo de na sabe ya papo ne yete so a wo ba be adwuma wo so a ate se wo ma apapo no sabe mesere na meka apapo no asote se bi wo adwuma wo be wo so mama ya so anti mama ya si ya de mrase ya nsem ene ya so ye presi go ka twa moja begu ɛno ɛyɛ jasehina wɔwɔ mpɔtɛm hɔ na honorable Hans Stanley wɔn yɛ assembly member wɔse we deɛ gye mampani bam na wɔma commander ɛna afei ma merita kosu agye awate ya wɔno ɛna yɛ regional minister ɛdom som honorable Hans Stanley ɛna kan sei nti ekro nankasa ɛhyɛ ase ɛyɛ sɛ yɛn pɛso bia betu anwea ɛwɔ krom ha ɛma yɛ throw petition ɛde kɔ nyanwea nyinaa nti na ekrom ha fo no na obia ɛnto anwea biom so obi firi baabi ba so betu anwea na yakofa police na ma beboa yɛ ne yɛtumi apamom na nanse de yɛwɔ hɔ a ne eti ane sɛ ɔsi nkrɔfo bi sɛ asase no ɛyɛ ɔmode nti oba betwa atɔn no pasem ni ade bi a ɛha yɛn na yɛnim sɛ nkrɔfo bi ɛwɔ baabi a wɔkyɛ saa de wɔ ase ɛsɛ ban na no saa nkrɔfo no wosi omu kyerɛ ase bia din ɛyɛ kuro bi a aduane a ɛkɔ nsawam no yɛ produce 80% dubanti a efridua din tomatoes a efridua din jene a efridua din bia ɛyɛ aduane bi a ɛkɔ nsawam market efridua din nti sɛ ɔmo nim na sɛ ɔmo bɛgye asase no afiri yɛn nsɛm deɛ ne kyerɛ sɛ ɔkɔm bɛdi nsamfo
okom kesi ene babeba nsawam enu echi no yan e wodua ni akorampo no esan se adwuma bi enu abe ye ntinu ye beda ne nkrofo a ye ni bi nti neje se Adea emfata no ena Adea dinfo babe sisi Adea assemblyman no Honorable Hans Stanley na robusema yen sacrifice to be Wogan South Municipality Kropomu enyina ne se evangelist bi efe no opanyi ya ochre ye call ye wo wuda ne dem anipadua no apro evangelist onyame sempakani wanya mfie beye aduosia omu chem se wo wuda dem wo kra beye enam akomako enum eti honorable Malik Agbo oye unit committee member e wo Tuba electoral area one de sansemi etu dwa no omu chem se wota preachi e wo kaso ne mpotamo pa e kanyame asem se bre no aso samode mo ho be ma Yesu Kristo fi se nche na de obeba no aba waboda wura nan se wo mo ntenenka ene se kowi ase no abusuafo efri bunu ahafo eba ya wo mo beto se wo mo di hye ewu eda dembe ye enanum a wapro wie na sansemi ya bai akwakoto police fo ani mo mugusu a eye asem no mu enhwehwemu ye de usia na me do ko mfimfini mantemu na ho na school bi a friend say MA basic school efutu wo mo di wo mfinhye do sonum eho na professor ya woda ogwasu apon no baby a eho ya Institute of Educational Planning and Administration AIPA wo de tudu achese achechefo ma wo mabrabo no wo musu no enye hweso ma asuafo sense obepopo wo mani edi akere wo no Professor Boakye Abia kan sei wie kasebo ewutie wo Sompa 106.5 FM so ekoba simprimo nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo ena wutie wo Sompa 106.5 FM so Ghana hade wo bie nim se adansie ho niema imu alpha and omega ekoba simprimo nana KJC Company Limited na benya bie enya nwanwa se wanya abasobo wo Ghana ha ene amahodo so enam na dwuma panti wo mo muton adansie ho niema no wo bie ne wo branches echen ekoba simprimo baabia ne sente no age ewo ho eti cement ya disi dan brands ahodo eye nana KJC Company Limited ayon ross nchense de bodan so anasa nado na wo pe de wo pe biara e de hye project no ase no eye nana KJC Company Limited wo pesa wo dan wo siwia nana KJC Company Limited wo office complex no nana KJC Company Limited na KJC Company Limited say ne niema ne nyina watetu so de ma manfo nyina wono na woto adansie ho niema free ne nkyan a wo hyase a wo wie you start you finish you start you finish obi wa kwato adansie ho niema na edan na aka mfimfin wo nwie da eko ba semprimu enhyira eda ne trisunti sa wo kwato adansie ho niema free ne nkyan a na nhyira ne bia kan eti wo hyɛ dan no ase asesi a na wawie eti wo twentwen ho na ase ayɛsɛn ne nkorabata ne de atese mantam dunsi en wo Ghana ha nyina no eko ba simprimu nana KJC Company Limited adansie ho niema no benya biato enti wo dan a wo sie wo office complex no eba adansi for de omo agi atomu a na eye nana KJC Company Limited ene yenye adwuma na wankasa ubedi ho adansie ene sanon so se no nsiabremu kase bo Sompa 106.5 eno ena yede esumwe na ye kanisa no Haxa mixture ene capsules ena me kamfo de ama ye frɛ no osatamfo minim yade ete so ye aduru intiminsa udidi na uyem samfro eyekuro na aba mu no eno ane se opebi afiafia Haxa mixture ene capsules ahita e obabi eto nuru bia na mum 0240238310 sana 0203822855 ya homa obetumi afre na fe ono wono makasa 21st clinic yes article expert na wono enetimi trabo sompo na wakosa broni fita yare baabi a World Health Organization wo nenso wono manhu siatica yade abibiduro mapanso na se yade adokotafo ne anesefo na ben wonimi yade no enimaduro enti wode afidie hwehwe onipaduam afidie na kyere yade kon na afi eduro ebesa so agewo enkurabata eburudunum ewo maimu na mom sankran ene na afa na awode a tantra rana ba to no so ha se ufira chimote ba eyunifa ufiri nsawam na eba nso a ubenkum kona Dr. Sister Somom wo mo enhwew ema nema nya entime enkoye wo sene de yeso otwi na ye fita sasikyerema yas toothpaste en na mekamfo ama wo ene ne bro so eno sa no enkokorase emerewase
enkwada de empenin de ne nyina eye ne yie ya no wa hye ne nso wura ba bi a ye ton apose ne bro so a na wa hwehwe Yas toothpaste anopai wo mo kan ye ho na kase no ye de esomowo channel so edin nsesan yo triple A mine meni mi wuma eja pia pamdada anopai mene akosia ago abowaje ubetimi afemi akosia nhira ye home so ye ba de obokrata aba edwaso ye de na poso ebebremu ye de mo se mo te ya no kai adwuma na asem na da na won ko ade akua wo ye de bia na wo hehia poto ho de bia wo no ba ya kwese na wo ha wo ne se bi se masase no musade na asem ada da bia na mfudie na aye basa ya da bia metwem wo fom ho na wo fo niam koso na wo fulie enyi pompom na wo se kikini se wa show oho wo ni wa kese ensu ehu hwe and that so liquid fertilizer na dem dem fudie ni na wo and that so liquid fertilizer dra me ne wo enterprise akofade aba na eboa kuafo ankasa wo de beto no ba iso eboa mani nyini from na soche eno kwa ni edura eboa ma no baiba kese e ma ne yese oba wa wodi adaduanan soche na oye akono ankasa ne ohia eni se obenya spraying machine na wabu edida so liquid fertilizer 120 ml edi agum na afa wodi nsu agum a amafidie no aye eno ano no na odi apete ono bai no so ebra afiase efifiri na watwemie no atri na wasanso abo adura ni organic into how bia eni atri atema ena atema de wo mu wa wonu machi enya yirapan ubehu won e wo Kumasi Junction woni Angola ene di enhwani e won Nkoranza so benya biato Apia agrochemicals e wo Lordina Road no travel line na se wo City of God agrochemicals any esieye wo new market ne edi ani mo hwe anase Francis Terrier agrochemicals asue ni bia wo benya biato wo do ni kire busunya so dependable agrochemicals obetimi afrey 0558006090 and 0504152556 and that's all liquid fertilizer just this word no long thing no that need your help no one there bia me kwa yefra ade ba ko pe na mehwe ansa na mahwe bibia aka ho eni de kwa e wa yefro na se ebi mu de ye more room for improvement nenso the last week me ko
ewo nkran na yasan aba sabre de yenkwa homa no so de ne kositieku enkonkodi nkomo na hwe weda no se de wiemu nsachwe no besi akọ afa na Wednesday sensuo bi wo ho awia na ebo nyina no kositieku enko na onfaman kosi akọ aba yeah apom tisano pai yes ye ho ye pa ana yenhwe den Ayura Madasi na Machia Tipo, Yashese and so. Aya Yabako Ghana income, and run at you in Subiman and so for to go on. Damiam no Cassa graduate. Urama, Yenina, yet, yes, Sompa, Eco Edra, and be near the eastern side, the western side, not just broke each one more. Yenny on Kranza, Yenny Ocean, any or when she and then a bottom body. New bed and known do you dear matches or do you bottom ornament in GNA in show ornament a better our Ghana Panana in high and above some Sukumasi I'm trying and in the eastern region I think and I was to very widespread maybe breathing but any on Kwanzania did not pay Ebo pe jenkuni no ana non do premu awadu ye hono. Oh okay nti na chese sansuo na wo kan de abe ko Ghana babia abe wura regions no betre. Okay nti en de na yenhwe animu anopai 90.7 FM. Wow okay because ya dase anopai. Yes what does. All right nti kwasitieku ena yatine kano yehwe enche bia de ni bekire Sompa 106.5 ewon kran na yakwa akofa the Bokrata munsem no na poso no de aba na kai se e ba ye wie pepepa obetimi afre obefre 0598994994 yakofa the Bokrata munsem no ewo Accra 106.5 eba na yensoso ya ba 90.7 na wafre na de epiepie mu de bon krata mu no ne esese o kire wadwen fa ho no na wafre ye number no 0598994994 na ososo wa kire wadwen e wo ha nti yenhye Sompa FM krato na yemra ye ba pepa ye ko ye Accra na yakofa de bon krata mu nsam de aba bedru na no pe no yakofa na poso no aba Usiedie nanso wonim enkankatese mu denti na isi nkanka hene abibire mu ha asoye tumidie bibiduro kasa yade ma yade bobirim dwane eye obo herbal and medical research center obo herbal for no de wono be expert wo cardiovascular diseases onipa yakoma eda emu no ene duro ben a eboa temoja ma nipa kwa no nyina no eno ne cardiovascular no na Ghana hanso de obo herbal ene ye expert in cardiovascular diseases eno ti wuti yade a ayekwa nkoro no na wonso wonante kakra bi a no wabre na afi wakoma no ebo peri de bia wo de omoja broso no kosoro e bia won so wonan ne wasere etimi tutu ne to da yesisirisi da wo de ananse ache wo yam timi hyew enso da bibia nsie afei wo bo ene wo konji etimi twe wo man me kire wo se wo ni padua no ba bia ntini ne moja fa bia de akunini na wo ma bibiduro kasa mamu yade nyina adwane ene obo hebafo se wo hu akira kwai e wo sunwane krodua mu ha wo behu ye wo Zinco Road ye ben Divine Junction ye Immigration Information Center ene di hwani mu Accra ye wo kasoa tachiman ana Nkoranza nso obo heba asoye ni bi wo ho ubenye enupa bi wo Green Light Pharmacy Mosaic Pharmacy Edike heba odumase ana ba bia eto no bia frey wo 0245 700 248 ana 0249 761 508 obo heba abibiduro kasa die waguo no eno ana odwa Sompa yaba ene se Sompa yaba ene yaba ne pabene so ebranso se de obokrata mo boso ye de ma etiefo na monkan hunu se ebo 720 pepepe no nso epan won se ma aduonu a ye bebie phone lines na mo de madwenkyere aba etitro numbers no eto ho numbers no 0260 1964 and answer 0260196065 mensa anka biem 0260196065 0260
196065 and 0260 196065 0260 196065 eti troto na ebreso na the obokrata moboso no stories aba a wotetie news a wotie nyina no na 1 minute ye boni taw na ko obana de yenchia na 1 minute ne so a wo ko o de yenchia ne kasa tenten a intimi topon na se wo na wo sene no eti hye no so se de obokrata moboso ene wonu aba kosua gwapoje akosua nhira me ne me ya me doba apam dada ye de ebre wo no ebo no nso apawonsema aduonu pe ye bebie phone lines no 1 minute nti uba na abechia wo yere uba na abechia wo kunu uba na abechia wo politician bi a wonim no na 1 minute no eba ya na ye wa free so nti gada wo points to ho ye time na te say doctor for time pepe ye diso pepe ye nsebre ne asaya daje eti numbers ni 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 ne come say the obokrata moboso yi obetimi a share live on Facebook live Sompa 106.5 FM Accra honso na ubenya ntapam dada the obokrata be na da wonim anopai ebre no yetia na nso yebekọ bresesem edemanima anopai na e friend say the Chronicle no eno achi the Daily Dispatch the obokrata me hu ha nsem ewo achire ene edise wasonso tie bi ne woni hwe bi wo Facebook ho the new crusading guy the obokrata ekutame sa na the insight eno nso yebedo mosukopa Daily Gist anopai edemanim ha na informer the obokrata nso me hu the custodian the obokrata eno nso ka ho bi enye no nko enseku boda obokrata friend say the inquisitor eno nso kura me mame yeah me nso mi wo Daily Guide the obokrata no damanimu ha and the Ghanaian publisher nso eda ha the Daily Post enso eda ha say and eno achi the new finder the new finder and also so eda ha and the Daily Statement the obokrata no den sempi aba the Ghanaian Times, Ghana's most authoritative newspaper and also the nimonti apam dada dem na wo do chance ye mo tell menya chance ya na channel so se e amane ne ye bo wonti ma memfa the informer the obokrata no emfrase na echire na mahu Dr. Dominic Akuritinga Anyini won na ye ban lawyer pani atantene ne so man Ghana wono a ne hweso na nimfuni de echire afi ye wura kwabena dubu ahen ya wono ye ka se wone ne yire wo modi sika bi afa wo ma account akwa akwahye ba binum ne ho ade a sabio etimi to wo man yifa anopai wo mfuni de echire ne wo se pro ne kata asosha ne de wo beko pa eno eye mampani mahama ne nkrofo na eka sa asemi ya yewura awuni mfuni de echire afi adumdwa ehye no yewura baomia ayede akoye ma wo mo anopai ne sidwasoro ya ne mfuni ede echire sada na mesansu ehu foforo ha was negatively go after them eno Mr. Eji commentary no na eka sa asemi eno what was galamse kon no wono mbeko pa maame Jenopoku Agima na vice president na woka sa asemi yewura kisi ejaben special prosecutor wono na echia pania wono na CEO woda fake Adwumaku na no yewura Albert Kwadwo Twimboafo anopai wase proene katasesha woni abrese wono beko no won nkoso na wono nko the informer na mami for the Ghanaian Times, Ghana's most authoritative newspaper memfamra na wo shani Professor Samuel Enim our government statistician nemfonyine edaha na wo ba mane say National Education Statistics report no about it say quality education fluctuates though access to school increases in past 2 decades. The omo kan se beye enfie aduonu no say wo hwemu a enwoma sua ne nyina so ne papa yemu no ate abafom e wo mse nipa bebre o manya kwan akosuku ne doso de na enso say wo hwa quality no a na quality no e wo fom pa eno achika de feto so dum yensa e na wode honorable John Jinapo ode na babeto a report to be a Professor Innocent Senyo Akwa a wo ye chairman Dema Container Committee ne de aba a wo mu chem say ye to abadwafo bi so wo munya hwehwemu enfa 1.5 billion Ghana cedis ECG value containers na ayira apam dada ayira etiesi enhwehwe
na yenhunu se hefa na ewo secondem for na afa ai na kratefa to so emiensa no so na wode abase enipa numbi 5-member panel ewo Supreme Court wo mo dismiss application na esiki se ebe stop His Excellency John Dramani Mahama so be remove Inspector General of Police Dr. George Ekufudampare na wo mo chem se se wo sha sa case no mo de bae no ya bo ato agu enipa numbi e de asam kodan court se eni kwan se Ekufudampare ye Dr. George Ekufudampare na oye former IGP Rempimu Asiedu oda Ghana Police Service anon ke be yina firi e to mo de ko na Supreme Court tenanse no o ma ba asam no ato agu Justice Paul Bafoboni wono the preside here over the matter na se panel no na wo mo chem se asem we die wo mo gitumu enye yie. Now, 5 in court for allegedly stealing fuel burning tanker. Now, wait just a nipa numbi. Ya do makopi Accra High Court where katafeto so miensa. The Ghanaian Times. When ningi na say, wa mo wiya fango sum 834,300 ye A-Beck Company Limited dia na sa nipa nan no Bashiru Mohammed Isaac Donko na wo nyina ya driver for Abdullah Dauda ono nso driver's mate na ya Gerard ono nso ya transporter na businessman sa nkrofo ne de nkopie court say wo mo awia sa afan no mo wie tanka no wo mo di ja atu na arawosem akatofa toso miensa aba ene say 3 injured in Binduri gun attack enipa miensa na afri mu na nipa miensa nso preface enipa bi akwa kotututuo na wo mo chem say nipa miensa tututuo ekoye na akodi wo mawu o mato nanom wonsie de no adehye mo na tenga no ewo Binduri district ewo upper east region no atubiga kurum eti natenga kama me natenga no je se udi trotro nkwan wetimi aboni nkruma wetimi aboni na eno no mo ba mane se na yare hosem se enipa bi amatuo so ama enipa miensa fa mahye wo nkwa awo ni Sumaila wanya mfie aduonum enwotwe 58 years Amadu Shaibu wanya mfie aduanan baako ena Aguma Adam wanya mfie aduanan enwotwe sankrofo enyina afirimu ya wo mo mapura no Isifu Seidu wanya mfie aduanan nsia Bukari Seidu wanya mfie aduonum 9 Idrisu Azam enya mfie aduanan na no na the Ghanaian Times say Upper East Regional Police Commander Deputy Commissioner of Police Raymond Wanyon Ali Adofiem ebra wo de sansem ne tuye na ogitu musampa etututu obi akoso ama mabru no kran so mo pese de curfew etu Binduri so enam sa wo hawo enya binidia asia we nyina ye nsem a se wo hwe the Ghanaian Times a wo de ho asem so aba. Free the authoritative newspaper Ghanaian Times so yenko the Daily Dispatch na anopai wa dispatch nsem no e de ababonten wo de Dr. Johnson Esiama won e Bank of Ghana ya amenado ni mfoni de akiri na hwe se de nanima ye ne so wo hye na hwe ni wanyina no a e kire se Ghana na yie so oti edin comfort ya awere kire ne mo oti uncomfortable nche se awere kire bia ni ho o se Ghana de uncomfortable uncomfortably uncomfortable and I walk uncomfortable we know LY so intino and then it says uncomfortably but na me ka say walk uncomfortable uncomfortable but you use statement be obey use uncomfortable and uncomfortably and yet uncomfortable there be obey use fa form a sentence mami Ghana's uncomfortable and uncomfortably we feel uncomfortable. We feel uncomfortable. Okay, now uncomfortably. Ghana's inflation is uncomfortably high. Hey, English pastor. Ghana's inflation is uncomfortably high. Ghana's inflation is uncomfortably high. Wonderful. And uncomfortable. Who used to say? I feel uncomfortable. I feel uncomfortable. Say we free Nkoranza be pie nkran. Wo ba ne papene so. Nya samwa. We ba Sompa. We yan Nkoranza brofo. Oh serious. No yenko. Sa brofo no so me yampi nkwa na aka bi pen. Na this party the Bokrata akro na enode yewura Dr. Atoba Force Mfoni aba betu akiri wo chese 2022 America dollar no 1.2 billion dollars. Gold nkwa ne bo somsa ene firi o man mu a amfa mra kwan so anopa krata na atwa banti enye nwanwa
sɛ yɛwura Johnson Asiama ɛka sɛ Ghana yɛ inflation no baabi ɛnam no ɛnnam yie na agya kronkron popu ɛna ne mfoni da akyiri yɛsɛ adɔkotafoɔ no wɔn mo hwɛ no no eduru baabi sɛdeɛ dispatch ka no wɔn mo kura agye wɔn mo nsɛm wɔn mo paaba na wɔn mo gya na yarehwɛ kura sɛ jama wɔnyi nangu na sɛdeɛ Maria kronkron nyamini wɔbɔ mpaeɛ Ghanaian time de obokrata no fi sɛ ensema wo mu no ɛdɔɔso ntine sɛ me de half eba na me wi a me sa de half to aso ansa na makɔ ne aka ne nyinaa so na yabobɔ ne nyinaa tofa na obusa question bi sɛ so obi yɛ kyerɛkyerɛ ni a na dwuma nyinaa ne sɛ wɔbɛkyerɛ de ana na ɛno na Anthony Kwaku Amoa MFL watch report bi ɛde aba sɛ o kyerɛkyerɛ ni deɛ ɛno na dwuma nkoa ne sɛ wɔbɛkyerɛ nkwadaa deɛ na mo na dwuma baako no sɛ ne sɛ wɔyɛ vessel of good conduct to students. Etienne say ni sunu ne ban say do sie ne ho na ho siesie ne kasa na brabo nyina no enya nsunsuan so won kwada ne so. According to the Ghanaian Times article na Anthony Kwaku Amoa atro de bae no wase yentimi ka so chechire ni wo kwachira kwada de wa wiye da bi o chechire ni begina wa o embody ohun they your friend no conduct good conduct eti na ho siesie esese safata ne kasa esese safata se de osie ne ho se de osididie efi se enkoda na nya they look up to him or her wo munyina ehya sa wo chechire ni no eti se wo yo chechire ni a wutimi nya gya wo ho eti se apamo be kan mre bi atwam no me kai se unse mrom kumase mrom me call Roman girls junior high school junior bana JSS na Roman girls no ho anso na St. Louis Training College ewo achire enti na ewo mu o ma chechefo ni be kire yade edu time ma unsa chechefo na ewo mu ana ewo mu colleges of education no ewo mu ana e de o ma ba practicals na o ma ba be kire de sambre na me kai pa se St. Louis Training College no na ye chechire ni discipline yes ahusiesie enye dressing bia na o de ba sempa bo bia keke dabi wunjo chechire ni wuntimi bleach skin dabi so chechire ni a wapo we de vizo mo susu sa wo ye sankoda ne besua etubo sa chechefo no mo ye simple it is oba ne dressing as your friend modesty yes ena eye adwuma etu mo chem se o chechire ni de na adwuma no enye se wo chechire de nkoda mom no wo begina nkoda no animu a on exemplary life ena se wo live na nkoda no hwesusua de wo ye ne hu nyina nkoda no copy Oba is a copycat. No correct. Omo copy bibia. Ye hwe madam. O kan asem ofie kura akira akura na. De madam aka na ya. No. Me base oba was Mr. Depa said this. Yes. Or punches in the teacher ni Mr. Depa. Mr. Depa. Was so kan was Mr. Depa say. This we take time. Just utie de Mr. Depa kan no. Na utie de Mr. Depa kan na Mr. Depa nya adwene a wato wo bo ase eti acheche for influence e wo nkwada so no e very very critical and imperative e hu hia papa ayini kwanse edi agro eno e ade ba kwa waka ho asem e de atoha na Justice Sofia Ekufo na sem bi e wo the Ghanaian Times katafeto so enkono eno say natural resource contracts say ye mani pa bi hu kwa mo betu agudie wo ha no sa mra na e wo ho ne yensesem ne yenya maximum benefit na etimi aso Ghana for sufficient sade a da bia no ye adwuma esoso na ase de sonne ne edi gumu e se japade ne ye dia na enso mo edi hye wo mo nsa no e se hye so mbe bibia pepepe ai betimi abo we e the Ghanaian Times ene ma memfa the insight de obokrata na anopai wo de ma Cecilia Dapa ne mfoni aba betu akire ene wo che se maami e de ne nsam kokko to se wo no ma eti ne fie a wo mo ehwe ne fie ho no wo mo awia no ya agudie nyina aka ho na nhwemu kire se agudie no a wo no mo ka se anase wo bo amane se wo mo awia no ebi ye kane sante hina wonye ne ba bi kro ne yire ne dia we as minister ena e ka sa asemi na asem no ho asem no enti saa agudie no a wo se ye ne dia wo mo awia no ye kane sante hene yiri bi a wonye ne ba bi kro dia na ye de wo hene woni no ye abusua woni di ade anase na asem ne tie anopai unya kratafa etoso nnum no bi ho a eda ho eno achi wasa de aba beto ase wode mempani dada ye wakufa domfoni aba beto ho na de wo ka se ye owura Vicky Bright wonu na eba se yenhwe emrem enom ne ade a mempani nkufo wono na ye ne legal advisor we futufo etu nefo ewo mrem no ode abeto dwa se wo hwe mempani akufo ado na mamu no a na ajinsemu kura na ye ko anopai krata na twa ya ode aba beto ha
na wɔse magdan wɔnya trouble ne nyinaa ne sɛ wɔde nenne kɔle ya wɔtɔ so ɛnan aba beto akyiri no wɔkyɛ sɛ wohwɛ baabi a papa yi na adwuma no wo a na kyɛ sɛ tie bia kɔle lagoon ɛne na afa hɔ a ɛna wɔde tudwa kyɛ sɛ mfinhyia bɛyɛ sɛ dunum ni ɛna wɔyɛ adwuma ɛwɔ hɔ wagye nkrataa nom ne nso kama yɛ sɛ ne dwumadi a wɔdie no ɛne timamufoɔ abrabɔ no ne sɛdeɛ wɔn mu susu no ɛnsaa so insight da ɔbɔ krataa wɔatwa yɛ a wɔde aba Cuba ɛba apɔmuden papa de a de biara yɛka sɛ ɛyɛ wɔn no moa ɛna wɔde atodwa kyɛ sɛ sese US fo asanhyen wɔ mo sɛ ɛba sɛ yɛka wɔn kɔnkɔ tete adɔkɔtafo ɛsɛ mo nkɔ Cuba fa wɔ no mmra ɛne ade a Ghana for do na kɔkɔkɔ gye nteteɛ nanso US asanhyen wɔ mo a anopa yi wɔatwa ɛde aba Mali Burkina Faso Niger ɛne amaya ahodoɔ ɛka ho no na wɔn atwe wɔn ho ɛde afiri francophone ɛman no mu wɔn nka bɔ mu ko a wiase nyinaa ɛwɔ mekyerɛ International Organization of La Francophonie anopai watwa de aba enti ɛnɛ makredi sɛdeɛ France ni bɛka okuada Wednesday no wɔn atwe wɔn ho afirim kratafa a ɛtɔ so num nsɛm nyinaa ɛwɔ hɔ insight no na maame for the brokata yɛfɛ ne the daily guide the brokata no mra sɛ wohye the daily guide anim ha wɔde owura kwabena eduboahe wɔde ne mfonyine aba betoa na ne mfonyine wɔde aba betoa ne nyinaa no ɛyɛ nsɛm a wɔkyerɛkyerɛ mu ɛde afa kwan afa so akye wɔn ne yere ɛna according to daily guide no wɔn mo kyerɛm sɛ na lawyer for wɔn de krata akɔ akɔma mpanifo sɛ ne yere no wɔn mo pɛ bail ɛde ama no Angela Akye Boateng Adwumawura ne yere na wɔn apply for bail na chiachi wɔn atum asabre wɔn da so the Economic and Organized Crime Office Yoko akache no ɛno ɛnanam so ma owura kwabena Adwumawura a yɛ accuse ne sɛ 49 million Ghana cedis ɛyɛ ɔman ne sika wɔde akwakoto ne futuo mu no ɛho nsɛnsɛm no na mampanifo nso ɛtu saa na mo no sɛ wɔn hyɛ na wɔn ɛyɛ ho adwuma na wo hyɛ the daily guide obokrata no anim ɔde ɔno abo Alexander Afenyoma Kenaba na nasɛm ne sɛ political persecution wɔn NDC fo ate sɛ wɔn nya to me forever na emom ade ba kɔ sɛ wɔn hyɛ ase ne sɛ wɔn nya bayere wo a ɛdwo a bɛtoto na bia wayɛ deɛ wopɛ dabi wɔn din papa eti sɛ NDC fo ayɛ wɔn adwene sɛ witch hunting political witch hunting wɔn de bɛyɛ adwuma wɔn remain resolute na wɔn remain resolute ɛne sɛ wɔn aso ate sɛ wɔn ti so dogo bi enu abɛ emu bu wɔn 2028 eba it is aban na enagye so obaye ye niema bi na bubu NPP fo apre na ma NPP fo wo maka opposition Ghana fo nto aba ma wo mu biem wo nhyɛ no so pa sɛ enya de ebeba so saa ekwan bia so still we rise or say still we rise we ye honorable Alexander Afenyoma Kenwa ye minority leader and ode sansem no atodwa wo ba amane sɛ bibi biara ne wo ebema NPP fo bubu da it is and de na aban de asi nani so a wo aba sɛ wo mankro emaburu nya adwuma ye wɔde asetena mu yedie ba na wɔnhyɛ no wɔnyɛ no a wɔyɛ na dwen sɛ wɔbɛyɛ nneɛma no wɔde satisfy NDC food soldiers no sa NDC food soldiers nti na aban so wɔbaeɛ a honorable Alexander Afenyoma Kense wɔn ti so dogo bi no abɛ wɔn gyina pintin MPP party no ɛnya de wɔn ɛbɛyɛ mmerɛ daily guide obokrata no mu no asande aba sɛ Dr. Mahmoud Baumia otu anamo ɛkɔ adum na fire victims no wɔde 200,000 Ghana cedis ɛna 1,000 bags of cement wɔde akɔkyɛ wɔn sɛ wɔn ɛmfa ɛnyɛ adwuma na assembi nso ewo the daily guide katafeto so ensia na the daily guide de aba ene say or say I'm not on the run we Ora Solomon Asamoah former chief executive officer the Ghana Infrastructure Investment Fund Solomon Asamoah or the atuja say enye no kre de biara da so adwane wo Senegal de opede wo ho say wo opede wo Senegal say wo kona $2 million payment bia almost wo ye edema Sky Train project and was in tinka $2 million intina mi jane every mikrum was in nya no kure mi nya nko ba bia ama ene ho asem na eda ha na sa wo share the daily guy katafeto so ensia ho no a enipa mi ensa bi esusu se wo mo ekoye na mobile money vendors wo mo ekoye wo mo ebone no sabre mpanifo ni abre papa aye pese ye chi wo mo nyina se na be ya emra ene wo mo ebedie efise ye ntimi ntina ho emma sankrofo yi nipa bi emfa entu wo mo sa se wo hye entertainment nso a katafeto so nwotwe omotola se wonim omotola Nigeria for sinitwani no woni ne kunware ye 29 years ni wow o ma ware ya che so mo ye for celebrities ni ana dodo na ware ye nche eti akakra bi no mo ware ye 30 years wow
enti oma a celebrate omo 29th wedding anniversary oma won koda nan ema mienu mema mi omo nyina akora nyinyini 20 oma ware 29 years na 4 and oma wo 4 omo ma ne kora nyinyini ama omo so kora so ebo na say 29 years na dey 4 and na wo ware wonya how many years wonya wo ware wonya how many years mi bisa wo ware ye me so ware wonya how many years abro mfie du de beba wo ye specific wo ware wonya 10 years abro and you worry so omoto la they were stating categorically so no 29 and years emphatically so 29 years apam so wo worry how many years ni o dey me so kra me fa na say 12 years to worry 12 years ni and wa wunum and omoto la wale 29 years and wa won it won na ya say alata it won ya say esha senka 29 years dey go wo be ka yire so be 12 kra na 15 wow. I know what say 29 years. Mama worry 29 years, no mama ye 4 pay. But wobra wo worry 12 years. Na wa wonu 5. Eno kura ye ntwa me so anka na enye. Kamara chiri. One Charles obana na. A doctor for ne ye wan. Me dia agura anka omo same. Ana meti asemo omo. So o yire ne call hospital no me say wo kru di na chi ai wan hweye ya frɛ me tena si tu me fo ma fere sei yes Ghana na wo no what was saying we can one saying me say 5 say yeah no mani my basa am na me Omo ye counseling ajawa adwa psychological counseling e tu won e fro sa pambra ye no won komo a doctor for ne nurse so mi wa adwumam omo se brasesia na ehia fe me ko e no busa se o no yire nko na awo nam se ane o bi won nchen gina hotiti mitiri ho an so se bi won nchen kura o mfa ma me on se ye ka ho asen on se 5 so o Ghana han se eye twaso se me twaso and I was saying no afere oh no ma fere se be ma kentin kapa ya fere wo etufo se ye me twaso be ma tintin gram wo tete wo utitin de cha ni afre wo etufo se cha wo so le free doctor anim matikwa ye dudu o kofa akon dia se te bia to bete to kofa akon na me ensa bi o mu nyina afa akon enne ma to te ya no mu hu ye na eja ye ma o council say what to hu ase say enum no ye nti say o motola 29 years na wanya 4 ye na wo so wa planning ye na won so 12 years wanya enum nti wo ke ja wo dia nka wo no 29 years no na nka wo say nka 29 years ka je se me bo aben mu kura na o mo aba ebi wo kura nka mi hu se me dia asam kotwa apam tuazuate Medase anopai me the daily gist the obokrata na eto aso na wo de aba betudwa wo hwe ekire no a ma me chief justice get to tokono ne mfoni ekire na wo de egu wo muti ajajefo oti no wa hye ne fefefe ntu hu se wo ye judge na krata na chese ukọ krata fe to so mienu no a ma me no wo mo abo popa se wo mpese wo mu yini firi na konwa so na se de mu asi ayere no enya asamoketo anopai edaha na yewura kwabena dubu ahin nanim jo nenso $7 million ede da ne ncha mo chese eto ate nipa dunum ya che wo mo aka ho se enansia wo na yere di e wo yoku no wo mo bebi nsem so enti nipa dunum a ya che wo mo no nyina ya deal bi e course wo Israel enya babia nso se babia Yesu firi na wo mo de sa abɔ no fo se mikokopie ya krata no etwa ho asema ba na minority no na ekasa se gold board no kama ye se wo mo de ba bebu oman no kana wo mo ka anopai krata no enso etwa ya wo de aba afi Supreme Court a woto yewura kufu dampare ensema wo mo de court se eni kwan se yi papa efiri na konwa so no eno nso wetwa de aba bi afi wo de owura Richard Nikwe ya quick credit won na da no
wɔde ne mfoni aba beto akyire no wɔ se fake for ɛde wɔn nsa nyinonyino ato ne sika so na krataa no mu no ubie ɛkɔ mfimfini titru ɛne kratafa no deɛ ɛtɔ so bɛɛ sɛ nson akyiri ɛkɔ ɛnwɔtwenom ɛhɔ a anawure wura mfimfini hɔ Professor Jena no Opoku Agyeman ne mfoni da hɔ na wɔnom a ɛyɛ asuafoɔ na wofiri America mamu ɛbae no wɔn kɔkɔ sra no enti wɔn kɔ sra no na da kratafa ɛtɔ so num ɛhɔ foreign news na wɔ wɔde yewura Donald Trump America mampanin so mfoni aba beto ne nkyɛn na maame no sa wɔ nsoro hwee wɔn fa ho so yɛ broni watete bi di ama wɔn ba ya sɛ wɔn de wɔn ho ba bɛkyerɛ mampanin Jubilee House nso wɔn bi wura na wɔsɛ hwɛ sese wɔn sɛ mo yɛ ya mo ba bi sua deɛ ne Ghana na maba mo ba nso masan so aba bankasiem ba bɛhwɛ mampanin ne sɛ wɔbɛso mo asena na asɛsɛn mo mampanin nso na aka sɛ foreign aids wɔtwam ɛnya deɛ ɔbɛma bibia firi ne mamu abayɛ mamu nanso na wira fi sɛ mo na maba ha yi enti wɔkasa na ewura kujota block anso de ba beto sɛ si akura na no gusui Ghana fo bɛɛ sɛ wɔ hadunum yache wɔ mo America na sɛ de yesi di wɔ mo mpabro no nyasam ketewa nyunyuni mu ebinom kura tepieto nsa atade ɛna yɛ wɔtere wɔ mo enti ɛno nso watete bi di ama wɔ mo anopai Daily Gist wachaba na mami for Daily Post de obokrata na se wo Daily Post animo a the Chief Justice get to tokonu or the info nyina to an o mampanyi His Excellency John Dramani Mahama so da Daily Post animo no chem say His Excellency John Dramani Mahama se wo consult Council of State efa petition bia nipa bi dia babeda no say Chief Justice get to tokonu yenyini mfiri ho no wone Council of State ekwacheche ho nkomo na o message na ye de afa according to Daily Post so asemba kwa da no bo say chairman sabonsu watchem say NDC for gold board na wo mote no wo say a good initiative a ebetimi aboa Vice President Opoku Agyeman ye maame na sema wo dia tudwa no say wo ba ye na ya no chair no wo hu say defense the Ministry of Defense ka da ho no 3.7 billion debt na da ho say ye hwe na ye ka ho asem na wo say Ghana ejahwehwema no de NDC for di bebre beba na ama emaburu no wo matimi akoma ni mo sa kwan no so nti wei ene arechichire sema wo de ema wo mo ena honorable John Jinapo awoye energy minister onu so chemu se criminal investigation bi bekoso edefa ECG wo mo missing containers bi a ayira e wo port no na aboa finance minister so honorable Kesela Toforsen na sam e wo Daily Post katafeto so enum en wo de abase Dr. Kesela Toforsen say ne wo hwe animu se 2025 budget statement no e de niswade hunu papa abre Ghana for a people centered edwene Ghana for ho His Excellency John Dramani Mahama so wo gidie say new district assemblies common fund administrator no aba no obetimi ya adwuma so ne adwuma den na aboa ama Ghana afa ne ntoma pa efra ena honorable Mahama Ayarega a wono na ye majority leader wono so kansem bia ewo Daily kasa wode na no donwure bi ngono on de wode na no donwure bi wono pa eti wode na no donwure ama bia wono eti waye adwuma nti honorable Mahama Ayarega chem se ye mampani a yenya ne idie oba so oba ba ye adwuma wa maso wode niema baba be dia grokra a ho asam no so wo hwe Daily Post de obokrata no a wode ho nsem nyina abetintim ewa na krata e friend said the custodian wono say fearless fair and reliable anopai wode Mustafa Yusuf mfoni abeto akire na won de wo ka se eba agudie mu nsem mu a ebu oman ya fa so no yera Samuel Atachi ase Samuel Atachi ase won so akwa ama no anopai krata no womo enim eda akire ya wunya onso obetimi akenkan bie na krata fa to so num en wode aba betudwa we dia pomudin mu no wo chese Ghana wono ma wo kidney how pa no se ye fa o mamuni ni padoma ewo mo e kama ye se o hamu nche mudu miensa ne chese ye hye ni padodo na ho ne ye hu ne se ye sikafo ya de ne nso enne enyafo nyina atimi nya bi anopai krata no atwa de aba beto ha na ukọ mfimfini ho eno nso wode aba betum krata fa to so nson mfuni na yeso bia ben ho na onya bi hwe wode yewura Sam George mfuni abeto no wose se yepe telecommunications no ana communication industries na e wo Ghana ha titru de wobu oman yafa so pa na wo ye oman yitamfo a wontimi nka enyi etati gomfrim anopai titru ne wonoma eda no na wode ho nsem aba betudwa no ye kase ebo so sansemi APA mi ho se obi hugem na watchura soro say smoke is harmful to your health and wachi akura ketua bi watija ho ne maame ye aduane na wisi kuma akura no eno nso watchura sa asem kro na ebi so de akura poto ano na waso
na wo hwe de mefen ne so ye wisie ni punu akora kuma agina ho na wayi na harawa ba beto so se etimese ya harawa enti eba wisie a ekum ni papa na ese nipa apomuden anopai krata no de honsem aba betudwa ye kam said the krata mo boso na wutie wo Sompa 106.5 FM so na non so pa wosema aduno 7:20 am pepepa ye be phone lines no 1 minute now the wadwen kire aba lines no troto ho 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 now the wadwen kire aba na Facebook live na yenu bia wo share see friend Adriana ba PSC Jamfi na ye come say wo de comment ni bi nso fa Facebook live e be kinkan e de amount e friend Adriana ba PSC Jamfi wo say anti akosua me enra na me worry na 2 years ma wo ba ako 2 years wo say wo worry ye no enra na ye ni 2 year wedding anniversary but wo 1 2 years 2 years no wanya 1 now 2 years wo de nyame ensa maybe 2 years no nkura na 2 years ne ba wo ntemu onya mfie mienu anu ma wo na chi nessa wo de na 2 years okay it me fancy wo de be 6 years nyame ensa meboa and 12 years no wonya wo ba kun bi no mbo so and 1.5 it is a wo hwe aduana die ya say ne record na ye 2 years 1 wa wo ba ko 2 years is to 1 so onya 4 years na onya nya bi nka ho a and metro so no na nyame amata cha betimi afa wo okimako na ado wani na bo se oboso minsia na ozi de okwatimako keke na ide na mako na do wani wonse akura no oboso minsia nyame apata ono ma na afa ne yem nche bibia si Sompa ewo meko na akoti ai ekono oti na ntimi anya yi endi ta fado do na ade ne de be fa wo ai me ba ku fa me ba ku bi fa wo asam ketwa ya sankura no so she omo ye guy yes serious omo botu omo adwene mu so ye sharp Mami for the Ghanaian publisher de Obokrata and bra integrity and professionalism. Ono na bodine kese no minority leader ono Abu Alexander Afenyoma kina sama wodi ababeto say persecution and as persecution won't break our spirit. It is be a wotata ye no eno nya dia yesunsum ebebubu da debi wentimi mu yabem zan opache wentimi mu yabem and attorney general under fire over public trial of Eduboahe wo mu chem say attorney general no anasa ban lawyer panyine no Ghana phobia keka bia kire ne pass na wo lawyer pa na wo ye we say public persecution no say wo ye public trial say me pese me de me evidence be kire Ghana for na ye the evidence kire wa bonte ye kire evidence wo court enye court na the evidence when the can say ye the evidence ye be press conference ye be ka wo be ka wo evidence kasa it is a court mpo na se nipa ne di bim kra no a na se ye butia no na ne wo de no it o chem say attorney general under fire over public trial no munim say lawyer for de enko mu nanim mra no o munim say anye bia asem ba wo evidence bia wo gada ne nyina na nka wo de court na wakọ kire court se de me wonie na court no competent of jurisdiction no na a kire se wo di bim anase wo di for enti ho asem no na enese wo sha the publisher do Obokrata na dia ba Dr. Mahmoud Bawumia na mo wotu ye ekokuma se kwacha wo ne ma no nso ne nyina no the Obokrata no abohu dawura ene wodi abakata fe to so emienu kwaku anyi the who sues Captain Smart demands 5 million Ghana cedis damages eti kwaku anyi the who nso so wono nso so asama centroni Captain Smart ene se wo hwe the Ghanaian publisher katafe to so mienu ene de ho asama ba wo chem se wasama ne se court nye 5 million Ghana cedis emano in damages efi se 5 million o de ko cedi dada no ma yasan no 50 billion. Oi. Ai na won fama no na afei won tua na de ema no. Se ne ni dwetire nyina o. Na Sam George so Ghana Post adwumayefo nso be ye wo ha wayi wo madi. De eji wayi wo madi nso yes for say. Ye to aba no wie ya na sankrofo ye fa wo madwuma. After December 7 no a MP before we so ma lose. And omo ye recruitment. Revoke for no bia. I say o fa wo magum. E de cash aban no.
your friend is a for mogum no de ka asaban kon no de aba e ka asaban kon eti apam wo mu nyina from nkofie eze mu nkofie da no man fa wo na ye tuti awie na o be fa wo mo sa bre no ma ban foforo oba no mefa say almost say eyi aban na wote adwamu no gi say January 7 na memo no ba wie ye kurant still now what so your president and be muso kan no interim workers interim show ya do betwam it is year 2 and year 2 any apamo nyini se ye mra bi to ho say wo yenya to abawie pe yenya recruitment say ya tutia wo wi say ya tutia mine bibia because both parties ni na omo guilty both parties no wo nyina ye to abetia wo mo be kono last minute wo butimi yi yeko panyin foforo CID panyin foforo we omutimi ye recruitment pa enya asam ke 20 yenya nhyehyeye ne mranto ho se ye to abawie na se wo lusu a menyen sesem bia wo lusu bibia men recruit obi na se aye binding on na achechire both parties ni na fi so omumi ye nyina ye guilty omumi ye nyina ye guilty ya kaise mampani dada akofo wo kono bro to aba na Professor Mills say ba we the same thing His Excellency John Dramani Mahama onu so ye the same thing na do danko akofo onu so ye the same thing single spine salary structure o sanema ne bae no akatua akese no isa wo kai pra ye mampani na do be ko His Excellency sa wo sha last minute no oyiyi taxes bi kura fi ho ne nanka obetimi ayi afiri wa magana for one na wan yi afiri wo dada wo bra so afa na wo be yi afiri ho ene oyi afiri ho nti both parties ni nyina no wo mu difo yenya mra bi ento wo se ya te se constitutional review committee ne ya te wo mo mfa nhye ho se yenya to abawie pe no recruitment chairman ba foforo no mra no ma ye na adwuma second coming bia no second coming once yesu se ne ma ye toso mi no oba ne sa awenade nti no odi dade kura ma na obɛwe odi dade si no kwan kura enye yie na se wo se obeba no obeba nti sana mampani John Muhammad ye na ye the second coming yi wo hwesa de wo hyehyɛ bobi no mu a wodidi so who say papa yi ase the second coming ne ni abre o se wo pese obeye ni yie na wo gidi pa de ko who say first round no ye boni din dodo papa a confirm hu nsem ni na de batabata na hu ni ade kaya mo wie ka say Ghana for say de omosi aka na asem no de kura say waye dwamfunu ni esa de no so ka asem foforo de ka asem foforo say wono kura no so ye dwamfunu nti ye ka hwe a wonte eti ewie ya na obeka asem bi say no ababa say yes say bibia mfa no ho Samum ene ye beto atia na ye tutia no ne mo ba second yi ase wo me na ni abre so o ka say o de 120 days obeji ni ministers nyina na wo yi nso kura wo mo aboro so aye aduosia ewie na aye ho na Ghana for papa yi o we na ni abre na wasan so aka say so wo na aba mu na galamse wo mu a wo so obeyi wo firi ho ene dwane kura ansa wo do enkrofo hu ne second round yi ana second term no ana second chance no wo buy so wo be correct ni ene correction aso odiniama besisi correction so obi anya e say first round no say do si koye no standards and bata ho no na no ohye Ghana for bodin no do ebonidi it say wo pedin pa nti wie ya pa yesi ahunya di pa yesi ahunya ampanyi ja legacy papa to ho ye wo ye nso no da chintira na wo eyemfie nan efie na so to na bro na eduru ho eti ne bra na nhyada no so sa se kure nuru mfie nan eti we the radicality radicality why radical okay oh de ne de na wagidin pa eti ye mompa ye da bia meka se yenya to abawi ya mfa woni mampanyi na wo wadwa so se wa ye o party wo support no so wa ye o party wo support no bompa ye man for the success of the president if at the end of the day no anko ye nyina na bi be kan ye one dey so sorry a ne petrol na ade nyina wo tu kwan o man na fa ho wo ti mamuni no wo na abebre eti se wo sire nyame nhira ne nyansa mampanyi na wo te adwa so mfa wo se ye NDC na se NPP na wo ti mi de niam CCE a ebetimi abo ye 2 minutes before kakrabra na enche na for ebem ene 2 minutes me de chronicle be bansa na mo ma memfa de nkusi che de obokrata no wo de Yewura Sam George abeto akiri se de wo ka ewo roto ahodo a akoso
ewo oman yi mu titru ene communication ministry ho anopai wo de honsam nso aba abeto ha na maame professor J Nopoko Agyeman Ghana mampani abedi akire ene no nso de ato wa se galamsey ko no wo mbe ko papa na wo mo ko nso a ayese aponche pem no ahoden go akire nti wo ba bepem a ya na wo pimpim nachi anopai krata no atwa ede aba ensam ne de dodo na ewom na emom amemfa chronicle de bo krata na fe yentu apo wode atudwo se yewura wono ene da donkuma nano wono de atudwo eche se mampani mahama wono menim de wakwadare wo adwuma mu no oyi wo mo afiri ho ena efe wode party ma na ehyehyem anopai chronicle asema wokan ye no wode yewura mama yarega nso emfoni abeto akire donkase no ba no dani ene wo se mahama mampani wo ye kanayo mampani anopai krata no atwa ede aba afe wose yankan mebusem etire yedunan ne nyi mu dumienu. There is a way that seems right to a man but it ends is the way to the death. Eche se kwan bi wo ho a etene wo nipa ni so enso ewie no eyo na ohwe akire ahwan no wodi akire ho no ahwe krata na chi a ne nim ni na chi nyina we say akire ne ye Ghana ene Madagascar match no ye di nkunim no ena enimu ha no so de what the Mahama is sacking professionals and replacing them with party loyalists. Now, me verse na de ba ene da Bresosem the Chronicles here Proverbs 14:12 and I say ya wo kwan bi etine woni pani so nso ewie no ewie no eyo wa kwan eda the Chronicle as you said the the verse of the day ba say we share the bokrata na the the verse of the day but ya no verse no so ya ne ensem na wo akiri no ana secretary ne ko asa ne ko ye wo kwan bi wo ho etine woni pani so enso na ewie no eyo wa kwan enti e kwan bi wo behu ne say ye but na emfa wo nkosi aga ana be do be ko hawo mu enti na say we read Proverbs chapter 3 5-6 no what say trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Okay. In all your ways acknowledge God and he shall direct your path. The all can say, "Wo kwana wo hu na wo gidi say, e do be ko kopie A no, e bia na do kopie Z." Enti se nyame wo nyansa. Any akwankyere na nyame mom ontene wakwan no ma hunhunu if so said the steps of a good man are ordered by God it yen nyina mu no yen take advantage of God the ancient of days we nim bibia na sense ye de ye ho beto yen kwan ye nim die so if so we nim die besi china but so do hu tu nyame so a wotim ma hu se bebia wo ne mapam dada bebia wo nam ehu ma ne fa ha wo de niam bi beto to wakoma so eti ekwan bi wo etene wo nipa ni so na wie ye wo akwan ti eya amanyame mrem wo ankwan ko wie wo akwan ono nso na woda nkwa enti sambre de bre na so se ma mo ba mo 02601960 all right enti said ya mama so ati dada no ebra so se so otimi frɛ na wo ba mu ye kofa da wo nkrata mu nsɛm no na poso na ye de aba enti wo betima frɛ sabre ya 0598994994 0598994994 ubetimi afre na also de aba de otiye efa da bo nkrata ene anopai ebepie dwa no de esese o kire wadwen e de fa ho no ye bie line no e de atum aha Sompa 90.7 ofra na also de aba na ya ne kama ewa ha nti numbers no eda so eye adwuma 0598994994 0598994994 and 0502057003 no ye Vodafone na Telecel 0502057003 MTN no eye 0598994994 0598994994 ubitimi afre sabre ya na ososo ode aba de obon krata mu ensem anopai de ebebeto dwa no eno na yakwa akutie akoboboso e de free Sompa 106.5 so e de abremu no enenti ofra na ososo wabekire wadwen e de afa ene de ebebeto dwa no ho nti kwan no eda ho se obetimi afre na onso wode aba enti yemfa first caller. Hello, good morning. Oh, too bad ntimi engine so 0598994994
994 0598 994 994 ubetimi afre na also de wode aba behwem ewo eye ade chen bia dwumadi emu na no pay ene eye Wednesday 26 March 2025 ade chen bia esu ene nti ubetimi afre line no da so edem 0598 994 994. Hello, good morning. Okay. All right. Still I know. Ubeti my friend. O friend to ma. Ye be fawo. Yenim ne ahoma no eye de obi frɛ. Nipa no frɛ na to ma opeke na style. Ubeti my friend 0598 994 994 0598. Go for 24 and the Aha. Nipa mu je say won ye mu to ba say the court be can any an quality in a TV report say the mekan e be boy anwase. Okay, yo, yes we da se pa nti said the okokoti da bon krata mu nsem a aba no pay no yakwa kofa afri Sompa 106.5 ne eto edwa no emu ne afiri mu bae no obetimi afre na so obekire wadwen de afa ho ne ensese wo kire wadwen de fa ho bia no ekwan eda ho se wo so utimi efre ewo Sompa Sompa 90.7 ewo ha 0598 994 994 0598 994 Hello, good morning. Yeah, good morning. Okay. Nti yeguso about 7:40 abekwa kofa tip off na aba na sabre de also betima frɛ na also de eba na de todwa anopɛ ewo the bon krata mu nsɛm no also de odi ne sɛn fabre na yentiu 0598 994 994 0598 994 994. Okay, yeguso twɛn college no mama ma na akwaba na akwaba Veneze bibi iboko Adam. Okay, yede ngame ase enti eno a minority no so SI press conference bi ni nyina fa kwabra edubo ahen. Yes. After omo san keka bibi fa omo a ye chi omo a ye bo omo charge na. Yeah. Solomon asamoan so no a the letter by actually letter ten say ensem na omo keka say sika bi your friend say train sky train hon sensem no o chese nya no kre na oye na de bi e Senegal ho nyame ya adom bemba o say nya no kre minority ni say wo de omo nkoso na omo nche amanfo but omo de omo kan say bibia won ebre omo kasa bebre de afa ho am say people no cry piki bi ni ade mami tie o kakrai right but you go so fa course no about 740 e go for tip off number is 0598 994 994 the obomon krata ensem a beto dwa no wadwenkyere ne sen obetima frɛ na so abawura adwuma me dance na menchia atie for anopay na menka se enora mehunu owura Solomon letter no na me say so why na eka nokre akere yen and say na yebebu man no de a nokre bema o man no mu ensem ka ene nkomodie no ayeden o hwe man no nsem a o ka kura o kire mu kura se ofiri o man yi mu ansana national security for air freno ene nokra range meeting a o hwe anka technically almost be online meeting and some meeting kran ka hwe ye news o chena nke ye ne awia say 2 say 4 ho baby but 2 days ago attorney general ba say wadwane why say wa ma say attorney general on to no boase wo emra no at your disposal and hwehwemu bia waye
ubetim de achi nipa no se nipa na di bone a yen Ghana for de ye support se obi nam kwambone nso afọ man Ghana sika yen che no obi nam kwambone nso afọ man Ghana sika yen twe na so na mmom se nipa no so nyam fa ye de a sebe edin se ye eya enti ma yen se nkrofo din nipa no onwane ye wo se wadwane otu kwan ansa na wo de krata moto nkrama no mo send the message eno na arrange say ye be ye meeting da say anka wo ha eyenne nti die ne si ya e ma to ne January di mirika 2 days ago e be kan say papa na adwane wo yesa na wo ye de adwene bi ato nkrofo tim say jamade no kra bibia ni ho na mmom ni aye kan ye wa abato abere mu nti ye mfo so a na ye mfa asem to nkrofo so we yesa na wo makwan ma nkrofo adwene sa enti no we beg Attorney General o man ne ma no ensisi so ena dia minority for e kan no say odi asem no radio so no I say we am prosecute you especially do ahende no na I say ade no allege yes ye de se susu say ye am prosecute you no but the omoye na kire say I say de waya ade no nti ensese nkomo ye ne sa so onko court answer yes in the criminal jurisprudence e wo man Ghana mu kwan ya ye faso ye di abonefo sem e wo ye man Ghana mu no kire say nipa bia ni ho a obetimi abo obi kwa adu age se court age atum se ampa asema wo kan ya de to mra ho a wudi fo wahunu enti Attorney General ne kwa adu bofo ombeti ndo obi akọ court at that point no nipa no ni fo eno te ye friend suspect yesusu se wa ya ade we na nienti amususu sa no na mo de atodwa na nipa no so ayi ne ho ano nienti a entesa na afa temuafo no afra adansefo na adansefo nyina bekasa na de ato mmara ho na yakasa ampa ade no we efiri ha ne kosi ha adansefo kan sei na ye de si ni na ye de toto mmara ho a odifo ana onifo because say Attorney General den krofo court de enye news because Attorney General den krofo court bebre ama ye jai wo odame kra last what the nipa bebre yes twam Attorney General de say wo de nipa court de enye news ba wo de court na obetimi a kire obetimi a prove beyond reasonable doubt no e ho na asem no wo enti no anhwe ya nani Attorney General ye no ebeye se oh okay ma yendi kan yenko horo nkrofo no e wo bedwam ye horo wo musa na Ghana fo som kan ye de kokko kora na se omudi ye ninkunima na akwa te se ye de ye nim se wo mudi fo na court no ne boapa edi asam na ma wo mo court ne boapa ajai wo mo nkrofo betima dwensa inti Attorney General mo omunye strategic ewo mo public discussion ewo sanema we ho nanu say nadia oye no in fact o trans na o kan o hwa ade na o kan ye say obo papa no age ena o kan say ye hwa ni age na wedi na ye betima jeli no be 25 years ye jeli no 25 years by that time na obeba no na wanyini on 70s emu therefore onye risk so 60 years any bibi okay kan sem bebre wo yesa na yese eye prejudgmental wa ye ni asem no kra no wabua nipa no for e hono de Attorney General me feel say ba bia nka ni nim de aduru e wa adwuma no mu no ene de ne nka sansam ne de eni kwan so de bam but enyam fom so say Attorney General be kan che so Ghana for mena me Attorney General mutumi na me de ye adwuma me de mo taxpayers mo tax sika ena ye adwuma na sika me de ye adwuma ne ade nyina no cases we na yenhwe am say line no atom yenhwe se betima fa course no bia good morning
Good morning. Me ba cha odin ni ba bi afefi. Yeah, me ka free Nkoranza Junior. Yo, my into. Oh. Ha, too bad. Want me engine so 0598994994. Yegu so fa mo course. The bon krata mu nsem a aba no emu nsem no bi yikokuti wo Sompa 106.5. Enu bi so na yegu so ayebobo so ha no. Wo betimi afre na so de wadwen kire aba na obecha nana. Nti ne na me kan say attorney general de obetimi ama ye briefing. Empo ukwa abrochire nyina high profile cases no ya ye ma briefing say oh asem say na ye kutamu ye nya dance ya ye de be kokod ba ye ma fact no what I say ye nka asem ba no e wo media no mu ba ye betuma brief public nti eno de nyem fom so but I say attorney general nanka o ya ma na boroso edu ba no ya ye prejudgmental ye ni asem no so wabua nkrofo no for minority no omo problem kese pa ne ho but MPP for no cry binum no omo nsamba omo gina so pa ne say a suspect prosecute and in fact se si akura ye kasai no ye nche wo mo tabi wo hu na me che no adubu ahende no de say ono de ya che no as say kura wo da so hye mu a onya bail no mo san che because na 48 hours aso e na ye bail no e na ye san che no inti no ye wuntumi nka no predwan say nipa no wadi bone nti hono de attorney general say oba form na going forward no say oba next briefing the substance of the issues no the any kwan say oye ohwe impo papa adubu ahede no evidence na wodi begu abonten no what of say ye court na e ko tene up to be entisa ebema attorney general case ni mu aye ha wahu na me no ebema ni case ni mu aye enti no say dey okay obetima aboboso say bia brief bia ya hu say boni bia koso ne ane ba say obobo say we forward them 27 we wa ha ni nyina no say eye ammunition for the attorney general say ye akonde a attorney general de court eni kwanse nka odikan ete ho sa de ekire amansan o bia adanse a yanya ene nkrata ye kuta edi adanse se nipa sumasi kwan we na ye susu se wadi bone ati o man no enti ye court no ye be kire nsam mu ho wahu na wenum nyina ba be ye part of evidence prosecution evidence amode kodi adan na ye say a wa be kan ye ko nkrata mu na ana asan court na ekowie se ne awka ye no kora na nye no kora eno obema nasa no mu aye ha nti no next briefing bi on beba no omonye careful na astarte it is a first ensem no ekọ na se emu koye hasa na gidie na ye benya mamu no eno so be ye bibia ewo ho enti na me problem say anopa no se na ebobo off air say minimu ade enti a ase MPP for no aso asem no twintwan Kwabena adubu ahe sebio MPP party for no kwa dodo na say omu nim no two National Signal Bureau no Mama time 2016 no a deputy managing director sure and 2017 you ba wie na minim omo ranks no as a omo de ne de as a omo de ranks no na ye aduma ti no a deputy agufo do buy no de be main obey substantive manager yes obey penina nkasa enti no onye nipa hoho bi ene ye do no aba be wura NSB ho wonye nipa ho nana atama esta mu nyina ena ohwem kura o enye onye nipa president Akufo-Addo baaye ena obefa na adwuma nti ye kan ye ntumi kura nka se oye appointee of president Akufo-Addo but oye appointee of Ghana etese dia Ghana adwuma ni bia etie no enti sadia MPP for no agiatane wo mani ase no ba se ohwe na japade no no a na na cheke 2018 eba
ene na japade de do na de omubodi no onyaye nti ebia se no nti na ebia omo asom saa no so a menti menche but motwe ni bebira na akwade se unse ba ofo kwa na manfo se professor Edubu ahe en 1992 MBP omo frag bearer no ne ba ne busuani but entesa nya ne busuani ni bia no edino na sekeke right Boateng Boateng bebre ewo ho eni nti ye be sra se omo nsususu ntwe nsem no ena minority for no de ne wahunu omo na ama na ye two partisan ewo democracy bia mu no nka minority no ene kasa ma temamufo in a proper democracy bia minority ene kasa ma temamufo eno nti abuzia former prime minister Buzia can say the voice of the minority no the voice of the people. If he say abaina ono tie akonwa so de abere bia no ono no ne niema opese oye ena obeye ena edom kuma no ye minority no omo no kasa de matemamufo niema aban no ya enkoye emwo temamufo no minority adwuma no and this a study ya na no minority ane omudi aban yi unzo omugina aban no so kete omoyere aban no chinchina twan enumu ne ne na mukura ma omutim de bewe ne aban no aban for feel say this is a group of nipa bia I say omo ne kan bi maye because at a point in time the president was not listening at a point in time the party in power was not listening. No, na akoye say minority for no sabre no omo na omo kan sem no bi e de matemam wona na omo kan temam for nsem e no kra ye one of the reasons enti e man di se we ne akonwa kakraka sa wahunu enti no in a proper democracy bia no obi ekwa akoto ebia ade ebia cement ana okoto anwa na ene okoye no ne boys ade chen na ehuri ono no timamni ne sebio okasa enhyeda nkosa dabi ntiji so de bedane minority na bekasa say the amuye yebre on say 88 MPs na omo kan say yenyi finance minister di no omo kan say omo say omo constituency for no say the amuye mo be ma ye ho akire ye o enti no time bia no minority ne de ni bibi na bone tie se ono de ayese ujamom nko a one de oboa no mo hwitim o chechire no mo sane niema ekoso nya no mo tutu atuo minority de na adwuma no aha niema abane de niema bebresi na ni so aban se meye wei waye budget watwa sika we de wei ko ha o de wei ko ha o de wei ko ha ono de ni bibia na bone niema esi na ni so obeye no ena obeye eye minority no ena obetimi ayere aban no aka se niamu ye ebekoye ana enkoye niamu ye ebeboayen ana emwayen sana ade no etie enti no nka ne omoye ne nye bone nanso edu ba bia omomma party sem no ewuremu dodo but eno so no enye ne na start o and this is what opposition sana na etie what I say to the extent they say edrumere bi kura Emma NDC for no forming government e can say ye yanwe ni speaker but for Ghana or mine better than Butu and there was bros our parliament it also say sad trend no and minority way so and now so no but their only disadvantage is that they don't have the numbers and then they are disadvantage say minority way our numbers kora beye bia 100 kakra korampo ka aban hu beso papa but because they don't have the numbers in it no kasa no kwa no betimi akasa because mo kana edru ne den a ye be call ye the numbers no be ye adwuma be activate numbers no ye activate numbers na mo deficit and no the only problem indeed your mo ye ne de ye minority for adwuma minority bia sa na obi behave indeed no de ye problem but I was say eto the beer because of omo numbers no ntino I was say omo eye more strategic than the aggressive nature no a omo de bano because
se mo ye aggressive na se mo exhausted eno a mo strength wo he biem mo strength ne say bia mo be call media mu what I say nti ade ba ko betima bo mo ne say as a minority no of forming alliance with the media forming alliance with the civil society organizations forming alliance with the think tank say be ya nsem on beka no media no besom say be ya nsem on beka no civil society besom na ye beka bia mo nya saade a with the numbers no kasakura enkosi aga na mama na wase na yenkofa tip off no embra so agudi mu nsem no ye ko na yakofa ba ye ba ene ye man koso nti ebedi nkomo bebre de NGO AC4 enim se omaba omobo ankransama yi na nsen ye tete omo kan che omo disika abre Kwame omo disika ama communities no bi we are told this community be anya $900,000 now is it $9,000 $9,000 that's what we are told into no omode ye development wo kokro nu mu into no say ye frɛ owura no churchere ye mu because sometimes enkura se sia ikura mpo a assembly members na omo di sa project na nim na ye nyanwie ye na omo so time awuo no what happens to the transition between assembly dada no and assembly mono na womo ebeba no nipa ye nipa sika no kura no send ye sikuta no any munzem bebre we need to understand mate ma yanko fa tip of yebesamba high Sompa 90.7 yeba Akwaba ahaya Sompa 106.5 FM ana busia waso eguso ya wotie no nim say yetena sese ya na chase tip off no ana ebrana wiedu so say de baba somo na ne omanyina tumi koye me pacho na mentena ko sesa no nwatwe bebo kai na ya sore nkonwa so de awurade asem enso tumi abraw medi ane akosia ajewa kwade boate zebre no yetie simu tantantantantam na ya shase ade free efisem ni mo na me pacho ye shase ade free UEFA Champions League qualifiers a akosoro nim se enra matches dodo no a etumi etodwa na wo hwe group A ni mu a me pacho Egypt won mo tena fie ato nsare France Sierra Leone e matches akesie ne ko wie na Egypt wa shaba ko Sierra Leone ntumi ante wo ko group B ni mu a Sudan wo mo ne South Sudan e na etumi ko si akan ni nyina no wo mo board draw ye 1-1 e wo ho no na me pacho ma me fanto ani mo se Mauritania enra woni DR Congo etumi ko si akan e ma ne yeye ewi eche no DR Congo e she 2 against Mauritania no ene kakra ye fi won mo ba wunim sa Senegal national team no enra da woni Togo ene etumi ko si akan eno eye group B ni mo na ewi eche na Senegal she 2 Togo antumi ante se wo group C ni mu a Benin wo mo so tena fie tonsa e the first South Africa e match se akese ne ko na wie ne Benin 1 month mi afa kwato anyankwan e ko wie che 1 month mi anshabi South Africa wo mo she 2 Benin 0 eno ne kakra ye free wo ba me pacho ma me fanto animo se Nigeria national team no eno da wo mo ne Zimbabwe e na tumi ko si akama ne yeye e wie che ne nyina da aye draw ye ko ye 1-1 na anya samketo akura wonim se Rwanda eno woni Lesotho enso tumi ko si akan e ma ne yeye wo mbie no nyina board draw e kokwa ye 1-1 e wo hono mo na me pacho se wo group D ni mu a eno so Angola wo mo tena fie wato sa Fred e ko wie kire no
2 Angola team 1 ya just kakra ye free war ban no we say Cameroon national team no enra woni Libya etumi kosi akan 3-1 against Libya ya kakra ye free war ban no ye ko ni mu ma me front woni mu ai say Morocco one mo kira fie eto nsa de for Tanzania na enra mo bomode pa na nya sem keto a wo game no a enra etumi koso group E ni mu a wo 2 Tanzania antumi ante na group F no ana Burundi one ane se shares enso timi kosi akan Burundi share mako enum 5 goals and what to me the twat more. Yes, it shows and to me auntie. Say what group J ni mua. My men front two and him say Uganda. One more and Guinea and the Timiko Siakai and no aye 1-0 against Guinea. Afe Botswana also and Somalia. Etumiko Siakai Emanu Yeje. A Koko year 2-0 against Somalia. And no yakakra ye free waba. Na unim say Algeria. Woko group J ni mua. And no one in Mozambique. Etumi Eko Siakai. Algeria share maku enum. Mozambique enkwatia watimu ba go purchase a 9 wakare de na ehya to ye nyasem ketona group I no the Blasters of Ghana womu no ma me fanto wani mo se Comoros anrada wo mo tira fie enma wone Chad enso tumi ko sia kan wi eche ne Chad ne de messages wo bia be hye ne bia ko wantumi entwetew ewo ho wonim sa nanu ade wone Ghana boy ye no wantumi anhye bi we so wone Comoros ko sia kan no ekwakoye 1-0 against Chad eno ne kakra ye fi one mo bana me patcho ma me fangura mu ewo mrahye bedwafie wonim sa no asetense enso tumi ekwoso ewo mrahye bedwafie a mrahye bedwafo ne nya akwanya se wo mo adwendwen the Blasters of Ghana way forward se ne anuama betumi akoso ede ama the Blasters of Ghana na enu mo na body mrahye bedwani yera Samson ahi epeja ne nsa no ze me wa asemka se wo hwem wa ye moye nsem former sports minister yera Kofi Adam san se wa bomode pa na wo hwa na motu a wa hyase ne mora no a wo de abewura the Blasters of Ghana mu na se ekoye pa ye obesre se man nkachi ye hwase ade paibo enso beta akire na the Blasters of Ghana enkunimdie dodo no a atumi aye won modia just 2 months all that we need to do including the minority is to pray for him, to pray for the sports minister so that God will grant him the enablement so that he can see our first activities in this country. Abusia way aye kakra ye fi wo ba yero Samson na hi mra shebedwafie mu ane ate se wode atudwa no na enro da nyasem keto ma wutimu se mra shebedwafo nyina se na wo mu wansam ka ensam hyehye wo mo bo wo mu nya bi o betumi ayi ato wo na the Blasters of Ghana no yatumi afa yantoma pa ade afira na me pacho ma me fanto ani mo se afija kwabro south mra shebedwani wono bodamata ama apiani ma enro no so sori ginai e na wo che se wenya mema nko na nya ma ya hwe tumi ka bi mane ye yesanse wo ba wo mu a eno so tumi ye pa ya anya asem keto ma no cha se Blasters afi we de ma bomoden mo sefata se mrashebedwafo nyina dan so ye tumi ebo mabaso. Mr. Speaker, this victory is a testament to the team's resilience, skills and unwavering determination to make Ghana proud on the international stage. The Black Stars have once again demonstrated the spirit of excellence that defines Ghanaian football. Their hard work, tactical discipline, and teamwork have brought glory to our nation and rekindle the hopes of millions of Ghanaians who passionately support them. Mr. Speaker, I commend the players, the technical team, and the Ghana Football Association for their dedication and commitment. This victory is not just a win on the pitch, but also a unifying force for our country, reminding us of what we can achieve when we come together with a common purpose. Mr. Speaker, the success of the Black Star is not an overnight. Sorry, one also sorry, Janai, and I watch us one. I'm not watching here. Now, Ghana for being working, sir, as a non-water president, attach it down. Our Blasters camp, no, and as a Ghana for Pinoa, one must say, ya Morano, but Blasters, and so one must say, young Morach as a bono, one must miss here, and watch us and Tessa. Blasters are bem, there's a Vemwa Bavigo, and your man, you know, to me, Koya was a Ghana, yan so yet to me, Mr. Speaker, it is not just what we see.
there are a lot of things that we do behind the scene. And so I expect that we don't just come here and sit and talk and encourage, and just speak and congratulate the president for a fatherly whatever. They all have fathers, so I believe that before they left home, the fathers advised them. Yeah. It is not the fatherly whatever that the president gave that made them win. I was your way, I am Mammy Abena, sorry, and your turn and Ghana and Rano. Wamananso wa watu aso sanso chire mu awo mra sebedafie na watch us already and kebetumi a wo hwa sane players no ene eye womu nyina da hyase na wo bia bɔ no modern na ko besere pa se Ghana Football Association and Ministry of Sports no wo nkambo mu sane be na local players ne be doso bribiada the Blasters of Ghana ye be kwa akosi akan. Mr. Speaker, but my only concern is that we don't see a lot of our local players in there, and that is what we should look at. We don't see a lot of our local players, but here we are every day saying that Adea will fear Oye to wait. We should grow our own things. We should handle our local. We should appreciate what we have at home, but we don't see our local players. Most of the time, it's the foreign players we call, but yet we have teams, the Kotoko, the Samatex, and all those other teams who have very good players. So, Mr. Speaker, we are calling on the National Sports Authority, we are calling on GFA, and we are calling on the Minister for Sports to make sure they do everything possible for us to see the local people in the Black Stars as well. And then, Mr. Way ayamame abena wasasare ana yetenen kano erna dawo mrasebe dwafie na sani nyina no akwakwaya the Blasters of Ghana nkomodie ena na ekoso na wonim se wawura wano so ne din Patrick Boama wano ayem mrasebe dwani ewo okakwe central abato mpeso so no no hwehwere ena watcha se was Blasters no yesanso sie dada mu biem sansa wura 2010 sane Blasters bi bo wo momode no enya santise ne Blasters ashase se bemu a e was mora no enso tumi kwasoro. We want our national team to be at the levels that took us to the last 8 in 2010. That is where we want our national team to be. We encourage them to play better and to be at the level that will gladden the hearts of Ghanaians, Mr. Speaker. Siana chasano no na yewura na mananso wa ne nkomodie mu no no wasanso ba be kire mu sasa sia no wo hwemo pa no mra bi atwamu no na Blasters e ba bebo a wo se nipa pinu no won ma hyase pompon wo mo wo dwomo bi hyase kroso ne stores se wo mo ba be the Blasters of Ghana yes kufo nyina ka ho eno nti esanse na ye was skillful players a na wo mo modern born na so ne ye pa ne sa ne nti siase ya Blasters ye dia ene was a players no wo mo modern born no etumi kwankan. The team we still lack the creativity in our midfield and we still need some playmakers. Ghana football is used to playmakers and skillful players. We can't find them in the team. I was your way ayera Patrick Boama ana yatene kana wa panyina wano so ne din Eric Adam wano ye ketu North Mrasabadani papa na no so kasa no se no kwasampa ana se NDC ba ye bibia touchdown enyoma ekodi Blasters no wo mo so atumi nya vem no a wotumi adisi akan. I have been in sports management, football management for at least 15 good years now. Mr. Speaker, those of us within the sports fraternity are of the view that for the past 8 years, we have suddenly seen a certain positive environment within the sports sector because of the exemplary leadership of the Honorable Sports Minister. Mr. Speaker, prior to our game against Chad, the President himself met the players. He was at their training. The minister was there with them throughout. NSA officials have been with them, and we cannot, Mr. Speaker, we cannot conclude that because of the encouragement and the unwavering support from the government of the day, today the love is back, and the GFA does not need to embark on a love is back campaign any longer. We saw that as they won 5-0 against Chad, and the team. I was your way, your opinion and dean, and Eric Adam no, and your tenant can and a crocram no, and I John Dark one also the Kakra so pay. When himself was swimming Pesasa one no, and I am Rasaba Johnny Warren no about Chilem Sarah.
no Ghana ya no child born no wo hunu ma bia na ni anye ho kora wo se wo kwa VVIP ni mu a wo se sane na nipa na se bi abodom pemu a na wo mu guo no na nya asam ketwa wo se wo besere se eni kwa se bisi bie mu wo Blasters ye games ahodum. In fact, this is a very good statement, and we thank the Blasters for putting out all the energy to win the 2 games for us. We are happy when the Black Stars are winning. We are hoping that they will continue to win, make us proud, so that we will all go to the World Cup. But Mr. Speaker, on Friday, I happened to be at the stadium for the first time in so many years, and I made an observation which I believe this House should take into consideration in our subsequent meetings with the Sports Ministry. Mr. Speaker, on Friday, for the first time, I went to the VVIP section of the Accra Sports Stadium, and I was amazed that the VVIP session was so overbooked, was so overcrowded, and that members who were sitting could not even see the stadium to watch the ball. And then on the right side of the stadium from the VVIP session, a particular part of the stadium had been blocked for safety reasons. In the course of the match, the particular session was opened. Abusia wai aye kakra ye kwaso e wo mra sebedie ne kwote ye ne yewura John Dakun ana ye tese wo kasa no na ye da ye ho taw na amono ne nsem. Na amano nsam no yentumi fama so wonim secha se sia no bibia no akwakoye World Cup qualification no 2026 emu nkomodie no a ene etumi kwaso na mepacho South America de no se na nra damu nsensam enso etumi kwaye wonim se Argentina boboko no wan mo tena fie etonsa de fra Brazil ekwawi eche na Argentina wan mo 4 Brazil atimu bako ya na nyasam keto na Chile wan mo ni kwedo etumi kosi akan emewi no bibiada entumi afatena anto ne yonko diem na Colombia wobno Paraguay enso tumi kosi akan ema no yeye mepacha no kwaye draw ewo hono makwaye 2-2 na mepacha ma mefatu wanimo se World Cup qualifiers 2026 no enu da bra eye Brazil wani Argentina tumi kwapo ya ekwaye 4-1 against Brazil no se bre no nioma no sai na nioma simi ko Argentina national team no say one more qualify to the World Cup 2026 anya senketo na first time in history ya buzia ya so ye breakie adiama wo and say Brazil national team just say one more qualifiers and ya World Cup just say wo mu di nchopoto e wo mu ya ya say wo mu 4 no eno na kakra ye free one mo eba wonim say ene national teams no mako best 9 bi wo hono mu a one more qualify to the World Cup 2026 no ma me fa to wonim say Japan national team no one more to me qualify manuel manyina da etumi kwaso New Zealand and afi Ireland aye Iran wo mo so qualify wonim say Argentina enra da no mo qualify de beka ho a chese wo maye mako enan me pacho wonim say games no nyankropon ya domu wa 2026 Mexico Canada and afi USA wo mo so betumi aka ho bi amanuel manyina da enso atumi akoye ediama wa we ye kakra ye different one moba na me pacho ye braninti ma ye fancy anu say wonim say chese edru no nwotwe sa no a yasa nyasam keto akora ye sore so na ye de awurade asam enso atumi ababa som na nioma nyina so atumi akoye de sebre no ebusa ye sore nkonya so na ye de awurade asam ababa som din ene yakosua eje wakode Boateng de sebre de ye sore nkonya so ai na awurade asam afi wei ene na di manimi nyina me hwɛ me office ne adwuma ha nyina deko na me hwie nso a me toa so akobifi na makɔ transform me space nyina na ampa wa hu a obehu sa ade efe minim sɛ ato akoma so na woni bi nyina dwadwenkro sɛ tsade a bɛka me ho na yɛnkɔ
Tony Deco Trends. Tony Deco Trends. A wall sticker installation, POP installation, inner and outside painting, POP decoration, room designing, room decoration, and drywalls, and blank curtains installation. Tony Deco Trends. A chakwan, Nkoranza Bono East. Your number is 0245 23 2160 0558 129499 0539 628289. Tony Deco Trend. So fear no dumanya fa sefiwa. Ani mpanyinfo kan ayemwa se bibi nsikwa sanso na mpaniampa ni nuane ampa maye odasani amoje di me ho ntwie nko ade e wo se me bɔ me ho ban fama didie mu menumu ene mennamu me ane bombo chichie no se me firi nsu ase be ka kire wo se odenchem kwa akura yeni machinye me nua ba ma me secret nyina ne okoje aman prekese herbal powder ne mixture ne capsules na manoma ma me ho aye din matu mire na wiu nyabotere na me kire osie no say diabetes pressure candidiasis gonorrhea odepu a me kire mu white ene nnamu nsayare bie wo nipaduanim me nua mema mu amahoden wo fem mode boss anamu agem mode ane okoje aman prekese herbal powder me nua ma mo so amatenkan yera mo konfikira mote yaw me kire mu a menstrual pains atadwe mo so matedenne mo momodena na mo kope okoje aman prekese herbal powder ne capsules ene ne mixture na mo mu bobi ne betu ase kra adura meka ho asemi na na mo frɛ ne bubu adaban asimintano no ebo adwuma yi enye no nko o ye wo okoje aman ko powder surgery edi koko hu dwuma sɛ ya yamtim sisi yare minimukwa adiposa uja wona ya moja nko a babia koko na didi bia no odia ne okoje aman ko powder kai sɛ eye mixture ena capsules aduro ni o aduro ni adabirijo herbal capsules mixture ene ni tin ya duro soronko kra Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center diaba South Africa say team enye kasa bomodena na kwajibi na obesara sore brane hwehwe ye kira kwan won Nkoranza kumisa domase nearby Kikimi Sport apenchiremufo betima frɛ Dr. Ado wo sa kasa homa mai so 02578201888 ana 054703745 shenen suma me say we physical and spiritual works o da so be nanim na wa solve your problems. Dr. Ado Spiritual and Physical Herbal Center abibi drofo nyina headquarters no
papa if you say amo great agro e won kransa ha ya enu papa ye de yekua enya so mfaso nyina e wo amo great agro ho di kan je we decide fa hye enwura no na je wadua ko hye fam amo great be ma fertilizers NPK ammonia ene urea de ope bia na amananyi kama afi we nso abo bia ntumi nsay mfudie no because amo great besia ma ye nwura ye de kumumuwa no spray machines nso na abusu ohoi amo great agro patron passion nico crown nico ken forsap sifo ene lambda no de kojai ebo adwuma taniji semye amo great agro eche omokuafo se de ye use no nyina free amo great agro etu no nyina fofofo ema wana wokoton se utade na etra 3000 Ghana cedis a yete so say who edemao akuafo ye de nie amo great agro e won kransa new market opposite fire service don kron kwanta amo great agro e wo jumo krom Sachredumasi road Dromankese expert agro enterprise opposite Atamobile money Anglican school mu ho and room 32 Saturday bia Dromankese market ho amo great e wo bonten so opposite car station Frere Richard amo e wo 0549 113208 ana 0502 254525 amo great agro Akye Fonti na wamu wai paninu wo university first year na kuma no so edru form 2 ewo Brekum Star Senior High School wa pandina na wudi na atem se ni trewu a meka se koyini free school da no mu na fa no ko Brekum Star Senior High School no ani waye exams no cho yi ace no kuma no so abia mo hye na me anyam nwanwo if is a qualified and experienced graduate teachers ya wo wadaje na wo chere students ade ewo ho no una also abon se de kura obeben Brekum Star Senior High School courses ni general arts, general science, business home econs. Once you wire exam center, one students ni P Echako universities, nursing training, any college of education. Admission goes to CIA yakase. Stop sec. Admission forms. Our radio station have wutie yai. And the Binsuo school campus. A day and boarding. Where ne double track sembia. Regular one ye nimu ye bia. Faka free Brekum main station Equa campus wo. Anafa brenya kwa road no. And you say SHS1 free and what yes you for from 2 and from 3. I will phone for 0243 643 251 and 020 914 9762. Brekum Star Senior High School. Christ, our strong tower.
bafo sakwade enei ono na yeka security ehwe bono isua abediachire eno no na ono soso anopai yebehwe na yene na di nkomo afa adwura Nkoranza road ne obe security mpanifo ebidie den yesu abre am robbery ana am robbers ewo kwan so a ehadwadifo ehatimamufo utikem na wokọ adwura na wonsunu Sompa FM ofiri adwura eba Nkoranza na ne nsunu egudwam egudjem chese akoye nsempi ya kan ya kan ndi ne yebehwe na de so ntime kase de omampani e de akodan Council of State na okwa akọje afutu afiri ho nana yes sir Yenina yetie Sompa tokunu yes nasema aba no petition miensa yes yenyi no emfiri akunwam omampani so ete asem no ode akwa Council of State omampani de ne de ano no wawie na adwuma omampani adwuma was asem we mu no wakoye conveyor belt ono ne so na yede asem no fa no ono de kọ ba bia ese kọ nti ono de ne nsa ka petition miensa ode ama eye Council of State ni ento omampani de ama Council of State ne se o hwa ataka 146 na ewo constitution no mu a edi adanse efa kwan a yebetima yi sampanimfo no afiri adwuma mu bi ti se shrage pani Electoral Commission pani justices of the Superior Court no 90.7 FM pese yi o madi a ye wo kwan a efa so ye kwan ne se o mampani nsaka krata no a kire se ye nyina di a o de bema Chief Justice na Chief Justice na hwem ahunu se ampa nipa no wadi bone enti e wo se yi na di eno kra no emma kwa se wadi bone a ye be frɛ na tie na no asɛm ama ono so akyerɛ ne wonim wo kwa adu no ho ansa na ye gyae ye be yi na di a ye yi na di ebi na to Charlotte Osai ene deputies ano no mo ye adwuma George na Mankwa ne Amadu Sule no ne wo mo kan ho no Amadu Sule crisis say wo nya no baby ko wo mo na saa bi na to wo mo no ba we de ato Chief Justice na nkasa nti se eto obi a omampani de ma Chief Justice na wono ahwem ena ato Chief Justice na nkasa nti se omampani de ma Council of State Sompa FM the difference e wo mo no eto obi a ye de ma Chief Justice na ono akohwem eto Chief Justice na omampani de ma Council of State Council of State no hwem na yehu se bonefo sem ewo mu a afi na no mampani bete committee committee no bete no Superior Court Justice mienu Supreme Court Judges mienu ene enipa bia o mampani be yi o maka ho na saa nipa obeyi o maka ho no ensese omoye a lawyer for ensese omoye member of parliament saa nipa no obeyi aka judge for mienu a obeyi o mo ama ya hwehwemu no no ono so ne de no ya hwehwemu a ye no kokoam ye mfa ma abonten ye in camera ye mfa ma abonten o ho kwan se ye be frɛ no o kwa o de a lawyer for beko na nsama ya kan fa no ho no wa kyerɛ kwan a ye tie Sompa ansa na se ye ni nyina wi a committee no e de wo mu a ya akoma mampani se o ma ya dwuma ya hwehwɛ mu no odifo ana onifo odifo nti no jina utumi so na jina dwuma fi ni nsam onifo enti no ma onko so a enye na dwuma asam no nyina no nti this is a process a petition on mampani ye de akoma na ono so adane ama yi no Council of State no process we enebe kom na at the appropriate time no ye nya time ebeba be presentation ho a kyerɛ other issues emu was answer we okay briefly na me pesa me kan no nti CC ya make us say the mampani adana ma Council of State Council of State first step Council of State is no call baby na say bi mu ne bi 90.7 FM na on beto aba na no omo no be kwa akohwe mu say
on say petition no yebebo charges ewo yebe press charges yebebo kwan adu ewo mu say chief justice waye wei na saa ne ma na waye no nti yenyi no di na womo no enhwehwe mu no omde bekọ akoto constitution no ho because constitution article 146 ne say untumi nyi chief justice adi agise a stated misbehavior. Okay. Wadi bone a wadi bone bia yebetimi de yensa asisu pi se wayade we a enne na dwuma ebo ebra. Enti se omo council of state no hwehwe we nyina na omo se ampa omo bokọ adu no wa asem enti no ya hwehwem na omo de omo adwuma council of state awie na adwuma. Okay. Na omo de omo report akoma mampani se yehwehwe mu no yehwe petition no yede toto mra ho yehu se ampa abonefo sem ewo mu enti te committee no mo hwehwem enti ahana na afi step 2 no no in fact step 3 okay afina no mampani because why ne say ode adwuma na ma council of state 2 ni say council of state for hwehwe mu ede report ebre no say ye positive and negative and step 3 ne say bonefosem wo mu de a na afina no mampani bete committee. Okay. Committee na all bete no so no Supreme Court judge for mienu ene nipa be miensa na nan a obeyi aka wo mo ho na saafo no ense so mo ya lawyer for ense so mo ye members of parliament na omo so akotena ase no omo di asem no mamenka ne sa na yate asem ye omo di asem no ya be free chief justice no obeba be kire kwa edu edi abo no nanu yie a owo ewo ho so o feel say nanu yie no kura ode be kro no ohia lawyer for a emra makwanso ode a lawyer for beko na fe omo committee na ti na no asem omo wi ara omo so atre omo report da komo mampani se ya hwehwe mu no yenyina di anase maye nyina di eno ho na asem ne gina afi na sha se aine nti yemfa ntwere ha na ebere sere nim yebesan akosu ebiem okay 29 after 8 akasima ba ko na otwe abo apemu nti yeman koso na akoye ukwade de na chese yeman koso na ye ba badwendwene yeman hu na atimi aboye na na sere na meka no enenso yebehwe adwura Nkoranza adwura road sure 90.7 FM say ya yedi hu nkomo adie a sisi nyame adom bono is omampani ebedru ye no omampani bebedru ye no wate eye anase wapao security mpanimfo na mu ba ko ne nana ba force akode right nti yebese ni di nkomo na security for no bomb betima boyen afasa adwura eye Nkoranza adwura ekwan no so na yehunu se de nema besi akọ ede afa nti ye na okay nti ye nhwe na yebetimi ene nana ba force akode edi nkomo sompanie enyumunie sompanie kafie bonie sompanie osompapanie sompanie radio nie yaba sompa FM yaba sompa okay enti ye hwe se ebetimi ni nana ba force akode etimi edi nkomo na fe yahwe mwa omo betimi aboye nti nana ba force akode Bono is deputy security coordinator na yehu sene nema besi akọ egusu etran nti nana before so nya mae no nkomo de ye dia yes ehia won say ade ba ko ansam kyerofo ye nye ho ade ne say ye pegya asem hu na anu nansa na hwete sam ba continuously for 3 weeks ye da so a ye kan arm robbers no wan say ye pese nya solution yati drivers no yati other stakeholders yenti security for no so omo plan ene ne awon so ebeka a developing story enye ne atwa because arm robbers ne nya nyaye in the ones omo nyaye no yeso ye nyaye kan ye bekoso aka
agye mpanimfo adwene ne nimdeɛ a ɛbɛma yɛtumi anya mmuaye ɛde ama saa haw no enti ɛyɛ good sɛ ɛnɛ wukoyin so no yɛwura saa nkɔmmɔdeɛ no mu enti no yɛnde nea ɔno so ɛbɛka na yɛfa nea ɔno so bɛka wie a na afei yɛhunu anamontuo no a yɛbɛfa soɔ na yɛde bɛnante na yɛde bɛti anamɔ yɛgu so ɛbɔ no from but yɛnya no nti ma yɛnhwɛ mekae paa sɛ advocate for community alternative AC adwumako yɛ NGO a aba Nkoranza for some years na omo etwa sika ma community no the 90.7 FM $9,000 omo de ye flagship programs and as a developing programs communities no emu na the last time I share our municipal assembly no mo bubo bi so ko bra ho a I think say bi wo ho bonsu don kwanta any other communities omo eboa eye yenkro yi ne ade a na ma yenko homa no so na okay yenya eye numako osei on eye project manager or line so nti yene no enkonko na so far yenhwe niema asi akwakoduru Mr. Numako say good morning. Good morning, Kwame. Yeah, na pomo ti say yaw. Na do na also. Nyame adom yeso ye ho ye pa. Yes. Yenim say Sompa FM. Kese wona we programs manager and say project manager. I'm say yetem nka a check kakra. Niema akose. Kwame nyame adom. Kakra yeguso. Okay. Community adwuma de kakra ne abotre. And say apart from adwuma omo ye okumo no, omo anga say adwuma so omo ye mo sakoma no. And so nyade a ye jai ana omo jai. And no ye no side by side. Nti kakra yeguso ye hede nyame adoma ye be kwakosi. Okay. Yeah, say afei no bi tie a ye ka Asia madwuma ne sen afei communities ahena so far matachi a moboa wo mu. So we am that asana me koso no me fan chairman Nkoranza na okanka nyina ye tie Sompa for na mission for me ko me hene na wo so acha ene ko check ke na busha for nyina me that say Kwame efi NGO no need for the human rights NGO and say ye dwuma die pa ne say ye be hwe say yentiatia ni pafa hodi so and then ba sa pendo do na no e bia yesusu say ni pafa hodi tiatia so ewo no eho na ye kai ko ye dwuma and then na enyanwa wan say sie ya ye ka say imagine na ye di ni pa ka say I was just saying to the answer because na and so ya kwa kobo let's see for you my dear you say the dear company we duma is to say a day fa hodi so teacher be ba no ho na ya ko entanka ene the dear mining for the ya be boa ama ohawa na mining so aba no be boa ama yetini aso 90.7 FM yes it's here after 2016 ewo don kwanta ne potemu ene ti sabe no ene don kwanta sabe so alam krum ane nwase ene sha cd juma na obia o kwanta ma obia de hudwo dia ediye ebi ti se o don kwanta wo community center kastia ene about 1800 capacity no na program dia no koso ayi fro ayi inshemu bia ko de bia no aho na omoye no tabe ko na so na ye adwuma o chade so enti obi a ko chade so o kukumati bia no obehwe nsabogum so abra akaka modu chade so no bon se connect dan fe bisi ho na so de chade so for de musika eno no na salam kurum de na tabre no Adea Roman NGO so abeti connect dan am mo fe so bia na anese for pedanti na ya dikana sa se compound no nti ya jumaye nti ye ko no omo ye bantin so mo de sika kakra ya aba no e si e bi adese for better
also 84 units nurses quarters and also bath quality issue. Kura itwato sabre ne omo ye adwuma eye nwasefo so ehu se sabre no na date to ni ho enti takura du ye chesa ni se ofiri ho ba kwanta anna ta kuru na ta na botimi abeko school ebi so na ti foreign ti won ti se su tokura na chese asamaba enti sabre no nwasefo so esi ti for dan enaya sabre no omodi ediduma kuru ye na ya maboso nyina no sabe ya meka sei Adea ni na area iduma na afi ntimi yenu ne bio no 2020 na ye free nkwa nyina ye tie sompa sabe no be transfer ntia kwa south e usino ekire be dia lenda do ewo kan kwan mu no also eni nkuru mi nsa na ye adwuma sabe no na ye de go ni fe ne piloting na ti san nkuru mi nsa yi mo mi nu su esi clinic dan fe ana ba ko so etne de eye babia ye be semana and also so meeting the inserting bu say dan kru mi nsan nyina so enei omo so di omo si bia eye adwuma kama afin pi nu ene juru mi nsa me 2023 na yenya capacity say ye trim ya shemu akonkru mako wo ha so and ti sa wo ha no e kan tempani say unu wo ma ye bi nja unti ye bo modern epe emu adwuru de ba azamem ye ba no ye ne Nkoranza South Assembly called the Bonifen Atlas na fi kwa yokufa practical $9,000 I demand 90.7 FM which $1,000 na yenso yetu $8,000 ade amkuri ade ayajuma yete na sa na say hu say assembly no capacity gap untimi enye ye no medium term development plan no untimi implement ni na and ye ba say be so assembly national ama watimi aye sa medina na aye fe and it sabe no the candidate edu na sha say somewhere 2024 June ho be na ya ba ya njiri ana ye asua no akumsa do masri akuma ba ho bonsu ye number 1 ba no 4 tichire na nkwaben ye kura itwato a na edeka ho so ya abontem na abontem ye be di nkomo fofo actually you can say the year ma abontem for no de ya me omo ya suspended the kakra ya de CCA for Sompa FM the idea for ba sa na say na project timelines no ya de abontem for the team ye say na me ya aduma do ya ebei project no for the team na ya de omo ahyemu ho na say me o na mebobo niema nkuru bia ya sha ase ya na asua no for anya DHS banya mo DHS na so banya de kom eni ho nti se sika kakrai asua no for de asea mo esi sada no me no kasa sisi no asua no for edu lentela yenim se mere kakrai wo yenim da busu ni mi nsen no bi akoyire nya me so de adom bedom ya Adea obetimi awie akumsa do mase for so ye so be de efe social center na community center na omo nso so asasem ho nti won so kakra bae sisi afide omotimi akawia omo nso asasea omo foundation level omo ye kru etese nyina ye tie sompa omo so e community center na kuma de onso so asase ho twen ho manso kakra bae court seminar ebe mu nti kakra afei na yetime di sasem no awie jomo so foundation level sa so de make no la ho fo so and so ready to mo so be community center said omo so de na o se omo bubu da ba bi wo ho na yetime efine foforo tabla me ye twen afan machine na ye fer drip machines no se be boa omo de li kakra na so nyame adom omo timi aya afei no omo wie foundation ayina ye fele sabe ya ani mo ya no ye betimi atoaso ekubit se bonsu nso kwa me de nyina ni no bonsu nso ho pa na so omo nso problem ele se ye monsu no bu kokwa abra ye mfa anya hwe ele ti bonsu fo ye so me mechanize no na ya ye pile se de politan facility so sabe ya kurumba no betimi 90.7 FM ama ye timi ayusu ama brabo akọ nkan se de mo le no ifi abeno ka se bonsu fo so ati ti opulate na wi aso politics ni na Adea plumbers no wo ha omo face ne ma so de ya ibe timi atwehwe akọ afie
the number one for us so Susa and also here I say almost pillars na we the other tank is no also a flow so manema can be we also there matching atwa in sense dia adekoso tichire and the ban for the to say so ebeye to compound as I say I no ka say no ban for the adulent na nyadom na tichire for so also foundation level wa mo failure we are in self tichire ko bia no on beto so ayeni kama na ayefe include some part 2024 no they include na aka no e be so okay that abre no e na assembly no call kase no Adea assembly no e include no e ma ya o sa include no camp bonkru proso Jerusalem kwafre bedi number 2 kum yesu krum don krum ana right na se be omo so do no se omo ayi project from the area yeah the different proposal and say yaduma no e krona na obeye ne sikatem and say nyina you be here cement say you be here say you na say ye pekwan bu so atre kuru say nyina ye tie sompa ai bibi so see ya me no ka say san kuru edu na ye to so mi no obon so young proposal development ta say really wo so ye wi ye obon so be wi na April na o tue di kan no e no 60% edi kan no beba da kwame kuro du ya edi kan bo mu din no ade o mu nyina ya 60% first one ama o na imu nu mu kura de asan be second 40% no eno nti ya hwese ene mani mu ya encha kuro nyina edi tinye wi da project o mu ye na ya hwese mfaso a ebe ba so no ya ade a kuro mani nyina edi nya so de efi eduma die eche no okay yo enti now can say mining town and a mining community na mo yesa de e ma omo say yeah Nkoranza mining we nye mining bia wa that's it I know correct 90.7 FM afi mpin mienu eni di mienu 2012 ho 2011 2012 ho donc on kwanta potemu ani ni mon fo e di afi bi say ina be kaya I don't see if for who says Uncle for your money, Yenny Newman for Akosanta Queno. They need some support. I don't see Emma, your bank, and other support. So, I'm waiting my stage come. I said, humanity, no. I was a wee queer, to say the true with your room, or say, company in the tour. Your wow, said they are. There was a Kuminiano, and some consider ya, company in the now, on Pessoa, and also see the what you actually the Obaya, and also with me. And this are company no Adea Akye Abia embassy and then my little more don't call unquantum no say sabre no na bibia say you there and so you say aho be hia say sa kromai ye be bo mo abra o maka so mo mpe no na ya bo mo there do different legal support and financial support and building support on betimi e dey agina pintin say be ya adwuma di o maka so mo mpe no etimi embassy na tie ya me no ka say ni no e ka ka kire o say Adea ye board this assembly say ya that bia no kuruma be hu ye bi mfaso a wo local station so bizana okay enti sika no mo de 8000 na assembly no so de 1000 na ka ho mo de 8000 no mo de koma assembly so mo fan kan mo de no ana mo de ye nyina ye tie sompa direct to the community no kwame me that say ni enu nyina no yemfa enko assembly ho okay Adea yen ye de no ye ma community bi on one account na ye check kana atu in tranches papa so na ye say Adea this assembly so ono so na de na $1,000 a nei it ma for na 15,000 cedis no ono so obitu Adea to no account mu ni na me say ye de bia se ku no nta na mum ye bi na chiri ehweso yi se be ya dika no enfa ba bi bone na enkodi pa kakra bi so bo to na mum ye de be ye Adea e wo say eye enti kwa no daroma efika no enkwa assembly ansa ye to no account a wo bie mu mpendo do na no aya na ye pagi fili e san say company account no e wo GCB enti enkrodu a ye de kan kiska ma omuri na no e de ato o account mu a e wo GCB. Oh, okay. Enti na che say e kro ba ku bia mo be project emfa wo say project 90.7 FM say community center a chip compound say na etie bia no 9000 de e koma kro no because I 9,000 de Adea go bia na nsa beka na mum you need for $9,000 so
project amabobo so idodo na no so we issue no ne bibi te say clinic no bi say ya kakra bi fi wa anya dia kru no sky ya dia ma no kana betimi aye and to ye what the friend community contribution okay kru no so your master dey say omo so e dey omo hoden omo resources kakra omo wo anya e wo kru mu ho na finfo a e wo ho ye be ma mo kakra na ma ba be ya adwuma no so dey ya and so aye mo contribution and the kru no ma no so e dey omo kakra e so after you we are your the friend diaspora concept and say omo amunuanom etukwan ana kakra wo omo nsem no the makru no reach out to them so they are kakra so and me you so I review na mo go the review no e be wie ne de 9,000 no enye de e de ka ho e no pepe ne de ma and that's all the background come on be 1.350 billion and no any sika e de ma kubia. Oh okay enti sai sika no hwan mo na ehwe sika no so mo de to kuro no account mu hwan mo na yes signatory to sa sika no. That's it. And as part of the planning yama kuro ya Sompa the different leaders ombe chairman secretary treasurer organizer and all that if you know yama kuro and no na traffic to aba ye ni pa o di omudi asani pa no aba be kuro and you say pay and how we signatories to that account na mo bia ya na say the bia bo kwa kunyi bia no efi ejuma eni na assembly ejuma eni bi ebe ka mo ho na dey ti o kon ne say ye hwe say ukoyi kana na da we kana say 5,000 na ukoyi na so ko to cement a efi ejuma eni be say cement no wato na wadi a tresu ko say e dey gube yo say bukuru ya loko de financial binsa say dey a na storage ya e ban ti Kwame e ade akuruma no de omo akuruma no di omudi omo a ye de nema hye omo nsa na efi say we mu de ye de hye omo nsa on be ni no omo na ya mo secretary account assembly ni enye secretary account ana efi ejumani enso nye secretary account na mom policy for our account no so be ya kano be ye adwuma a wo say eye okay okay enti minim say we are aware say Nkoranza assembly no say eni hobim omo beto aba foforo new leaders new committee unit committee any ade omo soso ye enkofo a omo kokro mu a omo ye opinion leaders penifo omo me ye sure say omo kan sa signatory to the account no omo no ni omo adwuma agui ye benye new leaders yi plan ne say plans e wo ene ma sa nkronkro ne say nyamra se mpendo do na no aya na assembly members na ye point of contact so ye go kokuru mu a okay omo na ya isi omo so se koru agidi se assembly member no the agidi se ye mama na ye secretary to account aya na ye ni problem ho na bom so the time about we import dia I just koru decide say maybe omo percent se omo change signatories no na omo akwa kwata na letter akwa ba kwata no na mo na juma so ani dia emfa ho so wa free so ana what so no maybe antia so because na waye enti the ebe se sani na the ebe be fufure no to ha maybe ni kati bebre if you say assembly member no ho no the kunu pese ombe bi mu a by majority decision na ya troka ka e dia koma commercial bank say after the president sa signatories no ana say you say omo ho my experience na dey so far assembly member bia meye signatory to the account that except for don't come contact and honorable you can or no or yes signatory to the account even go brand no signatory to account no not on your assembly member then I'm so na man be assembly member no be assembly member no so kra no na idea project no dey we answer and the assembly members no omo djuma bi say yes for omo ye talk about for there the thing and how you djuma bi no kra. Oh okay na mo djuma die time bi da so se time we duru na say ye nyusu sika no a sika no ahyegu ana say omuntimi inform nsanka biem say na momo de no hihye ne etie I mean that's it. It's a project via on a life cycle. Okay. Project via on a deadline. And then funding ya yenya no. Na me aduma August September we no. Na I was say 100 committees ka yenya nyina ya yisu. Na ye dem nkuru no amamo tinja ye project na yi. And you say this ka to kuru na account mu. That's a bosumi mi ansa onyisu ya. I know you qualify say you know a big agreement no. Na
ubekaya American can say crude sab one time no Adea yene omo atwa agreement no ye pese de omo ka June nyame adama ye be ho na de ko ba yene say Kwame ye tia sika ma bontam for be October mu last year 90.7 no want to buy baby a no mo so pese omo ye mo social center no and some could do baby a ye ma business assembly engineers no ko asese engineer no assessment to the buy say e ho ye baby ye tu ura guda dada ye mo for friend ball so no and this is a serious one kado do na de ko fam and you want to be include 20 years get it ba Nkoranza memu wa and see about some for the year you know what agreement you know yeah the accommodate feeling for the omonso so and fan that akre and your plan no na heard you almost do this kabe you know what ma so the makano e ade a breda ho and then so now you see ya no ye jiri no e de mako okay enti mo de 8,000 asamre de 1,000 hello yawo bacho bejiwa aha asamre no omo sika na omo de ba no eye dem poti na ebeye e wo project no mu okay so we a partnership and you free we no counterpart funding and it's maybe wow ama udwumadi a also wudi a ebia capacity sika 70 untimi no ye be wow ama waye na mum de mu ni se we ase ha no ne Ghana titiri oni abibi mu no se nipa no ni bibi wo mu a o heni yi anunti na ye pese assembly enye commitment kaka so de ya ono so be ye committed no watimi ahwe project no eyi anunti assembly ne commitment no ba kon so se obama ye engineers a and ye technical advisor mo mi project kura no atwusu no assembly na sade ne se obama ye nipa enyim sa project no ho bibi sebe ya obama ka kuru no ho obama ye ade na ye ni so Ghana no ye wo ade bi se you can development we have to see something like infrastructure or see CBD na say be public infrastructure there and ye na I was here making sure say ye nye sara biara na mo ye be na sebe ya afan be timo yisu it is ye project do na ye we are ye hand over the map apan o be be say so we be say salam krom be be say mo afi ni na the map apan and the assembly e dey saa nipa o ni hu no e be ba da kakuru no ho sebe ya o be adwuma na o mo nye na sara biara now I transfer the $1,000 no about the 8,000 I every bottom so yeah it was no yeah 9,000 no because but some 1,000 no it's part of the project cost back room mu say yeah or body better turn him ma get the be project cost na you choose okay enti asamre de no ye asamre no na etua direct 1,000 no but one omo IGF no mu di haya to ba ise wi di haya ya assemblies no to mo tua dodo na de agu nkunu account no say omo fan to project no so but unfortunately Nkoranza memu no kai na ire shate na ye tua ye de no ye bi kwa ye tua ye no nya de a Nkoranza de no atimi aba ye busu a ye ne omo edi ho nkomo de ye nyina ye no le kra se ye ka say no ya assembly no kra ni na the project yes I say wa bra na owura we do ho you know no already we do free ho I say aban e ma no e free ho ma owura mo aten so bai owura mo aten bai no so be to aso but also the problem when you say there was a delay in the release of common fund e you know say assembly so common fund na omo so it depends solely on depend on na and nti owura mo aten free so no na ya ade na assembly ka sebonye nti ya ade mo timi etua ye pa ya bo ne say nyame ya adoma you ma penny for obey the baba no ya no we be din komo na what ya say if say MOU ni sign document that so and it becomes binding on the assembly obetimi afia on so ne de no and the assembly Nkoranza assembly de ne bi and to me and my na mom you didn't say bia no ye ne obedin komo na obetimi ayere ta so amai enti say omo de no e delay sa na ma eno so betimi ama mo twa contract ni mu ana omo de no mo chefa na ama e ma mo de ne ma di betimi twam enti se say ya no ka say American aka kire say ade am kuru num kura de ye 8,000 no ye tua wi a aka kuru num kura ye tua ye no ade a omo request ye tia because omo ke dasu ke kakara omo nsu enwi ye assembly de no e ma ya
yedi hu komo se be ya ebeba if say eye MOU na ya sane I know dey my enko na mum my pressure yedi nkomo ho an say eno no so ebeba nti kakaka but yetima yama Eastern region Abuakwa South which former president Akufo-Addo ne kurom ho Fatia South na atiwa West for etimi atwetwe bi no enim say kakaka beba na mo question no na say my no so yetwam na da bi yentia bi mu betim ne say assembly dia ma de say enim say dan ya beba so de enim no aban de do ka ayana ejehu nti enim say beba nti no de enye de esifo ya adwen say ma yenti yetwam mo mo so yedi hu komo se be ya amfi fufo beba no ebetimi ne no adi nkomo na waboa ma san kuro nso so ohawa e da mo so ananka wasa assembly no so mo esa no sikani ho sikase mo nyenti no omo ntimi nye no omo betimi aboa yetimi ayesa de me ko so hwan kuro yi peje sama bosu ya enyina apart from it is a community centers na ebetimi aka se enye de wo pressing need to check compound mo no nsuo sem no bia ka bia no e ade a ehia makuru no we say corona pom de hia e won nsuo sem e won ba bia o yara kwakọ ya yara hwem ene nyema bia etete sa enti minister assembly no ono so say ade a ehia no so so mo na manfo nti kwa bia so no ya tabeka na be ban so mama nkuru no bia okay enti wo say assembly no nkuru do sen na mo 1000 nyankoye Socio area nkuru area chat no bia de enkoye ati nso a yene mo edi nkomo nso kode din director o no yene ne din sawo so na nso so on say aban say na na obia nso so ehwe ne huye kaka it can say political head ne mai ti ye twen say nyame ya aduma bia na kaka di anim no political head ne baba yetime na ya aduma na ya hwe bia ele so akosi enti na me ka du bia say this sabri ya kasa die assembly 1000 no de krobia eli kwa enti nkro no say no 10 say du first time no enkoye na nyame ya aduma April second week of April so at second time no e be sha say atua amomo nti na say ya be 20 no na mo be ni kaka kaka bi assembly be nya bia na ene o be di nkomo na mo tie tia mo nkuri na aboa amomo no di no so atime akonkan enti ya wo say nkro be say 20 and now 1000 yankoe bajoane yene o mo schedule pa no kre na mo esan say ye omuntu ana wine ti no ye be ni o be di nkomo se ja kakra bia assembly se be ka bia ni nim se resources enye ina for there so kakra bia se be ka no na o tia ma nkuru no se de ife region nkuru no ye na se nkuru mi no die no benya na o tia nkuru mi san de no benya na o tia nti yene o be di san komo no so na o wine de kakra ma ye se be ya enia e benya ni na so na nkuru yi so ti no tumpon se de o se ko my na wase anope se wo bibi o de betwa to a na yemfa onsi me na me da se baka me kan nyina ne se no there is a new wind of development se from afoforo a e fam puntu ho na e bo e wo wiase ma brofo o mo de sika ma anji wo so mfa nya adwuma nyina e pede e fe no community driven development is a community development there e ade a nipa bebre e bi na the effort driven no I don't know ya na mpembe bebre afrim so e ka se community driven na just kuro no ono na extra the open na wa man kwa na ye wa mo o de action nsem 2 minutes nsem mo no wa watini aye the issue na say the o man kwa sa man ya e wa de be fe no ownership o mo se e yo mo dia e nti o mo hweso yi ama fa to bi me ya wo ba ise region ha kuro bia na ne o mo la juma fe o se jima se wa Abuakwa South man na de na ko so kuro no se obi si dan no waya na de waya fresh hye de ya twitwa mu a na onyam na kata so a obomu na amanfo akwatwetwe waya se no kopa no amanfo timi kwatwetwe e de koye niam bi a omo ani so mo de yem te na itim na de ya de foforo dan so tabi ma si e waya ye e ma ne wo ho be 1 month 2 months obi an kwatwetwe ni nyina na se ohu ne se eye na ye de ya bre wo ho ye de kakra akom enu tie ko ba ne sa mankuru no ahwaso yie enu de be be srem kuruma nyina ne se nyame ya adom na de se e ba kuruma entra se onfa ho e se wonso wo wi oni nipa se wa nwa wo ho a obi aso ntimi mwa wo e ma ne yie
If you say how na otimo kuro no ona oti ase yi pa na won so na how pa won so se munya e ona atikuru mu se bia wo kwa yare ha se munya e ona atikuru mu de metre nkura baba obudi aduane nyina ne se obi anfa na ho nhyem se blog kwa na betumi afade aboa me yeti tsaade na yeti na da chen won so betumi de ho aka ho se eye ye na yesi ye na se sia no de pese tete no na ye communal labor eye niema no enei nemafo ye yi adwene fi so anti ye pese ye sre na ye sre gwanzaman se obi anfa na ho message dwumadi ya ye bi mu ye nyina ye tie sompa fa ho beshim ye nyina ye tinye mane ye fe ye nyina ye ni so fa so na ma wi na me be kono na me da sompa fo so afi se mama ya kwanya ama ye tini atu ye kurumafo na ye kono e do obi afi na me da gwanzaman nyina so afi na de se dia me de se mo me fa ho shima ye mo na dwumadi ya ye etini enkoso wano na emoye nyawe puntu dwuma se mu ene ye niema ye ye okuru nso nyina mu ya kwame da se bebre yes ye da se pa ye da se ye nyina ye tie sompa okay enti osei numakon project manager edema AC ena ye ne no akwakode enkomo no nkron abo apawon sima me nsa Sompa 90.7 ena wasogusua uchi enti yenhwe se betimi enya nana bafo sakodia na fe yamfa eno 90.7 FM na wote Mr. Osei Numakon ACA4 niema horo amudi egu akwamde bo Nkoranza no ena yabobobo so de amano make say nana bafo sakodia bunu East Deputy Security Coordinator waba homa so yene no nkodi nkomo na macha no pay ba Sompa FM so na apomuti sen Yakopo adom me hoye na so nyame adom na yeso ye hoye pa ede nyame ase okay edi kan yema congrats ene enkwa na mekra meti se ene de yabodin se wo na Beye Deputy Security Coordinator Obuno is inti congrats but that's me ya yo afa yenhwe free base Sompa FM ena Nkoranza Adwumawura road o tikem na oba oyem hihye drivers amrobers ejinomu na omu butuo omu tututuo ne ade akoba akoye how kese abeto Nkoranza ne Adwumawura forso a Sompa FM yedi hu nkomo adie a na ne de wo de na wo meye security coordinator kra no wo ye obi a niam bi se no na wo fight wo ko se be ya ebeboa matimamfo ho ahenha mu position kase a wanyen na sa issue yi kwan ben na mo de be fa so mo beboa ma etu atwa na ani de wo me yede Yeah, depends. Different ama Nkoranza o mine na mine ma na no mato nkonya ye nyina ye tie Sompa different ama obi bia sebi ya tete ade da ho a sebi en na hokwa yen kan tenten tete mo de da ho a sebi eguru sebi eduna ye wo de wo no ye ka ahobambo ho nsemo a ewo efunsun sanso ni emontuchemu bebree akwantempon ewo Nkoranza ekotachimai kwantempon a ifi Nkoranza ekwa Adwumawura awafo tete wo so pa abibia obatinsembia wo sa kwantempon a ifi Nkoranza Brigi kontonso ahyeyem proso ntinkaman ekono unti asen papa bia okwan no so sa kopmo jira 90.7 FM abibia yesesa amrobesi kwan no so hamanfo tete wonom ye maame no ma omukuda timi jira kwan no so ye ji omo japade firi wonum sem ye ji omo sika firi wonum sem utikura mpa ankoye ya eyem sisiye emaye dinom sebi bro wa ya obi anku no enso ohu ni pape
na wo so obi atwetu a mhyehyɛ kura tumi the camera bi the bush ya name omo wo no kwa ne so omo twetu a omo foto ne ku no omo twetu no a ohu tu no a pa omo de ne ho su kanya na pe ono a ne ho dodo ye na ye ko e no da no obi amontu e ko fa no oto yes sir. All hands on deck. All hands on deck. That's your quantum point. That's your quantum point here. It's in Panzer Queen. Yeah, man, I'm telling you, I come so. The none of my him for, the none of my him for, the none of my henny. Sabi, the none of my henny, and that will be bro. When you come, here, we have a fast one. That name a bonny, able to get 200 and more and up quite good drop them. And a friend, you only make a once a media. And no another. The meeting origin. By you not making your attention. Then you know it answer me. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Our bamboo is back for some more. Our bamboo will hold the money for the India say. Your friend be at the Nkoranza. At the Nkoranza, you say, what do you do when you are near? Now, our bamboo needs. And so, when you be at the what will I be? With moons and I only person must celebrate train, and I know who's no would desire way. And I don't want to sign a more way. We are both before, and our bamboo for who you are not to try. I want to be to one among. But the idea we have Bruno. But the idea we have Bruno. Saying I am sorry. Yẹn ni àwọn bá ń bọ́ fún ní náà kíkà mbom ní yẹn 2-1 àmọ́ a ẹnfa sùn yé ma na ẹnfa papa sùn yẹ pé ẹnba yẹn kọ́ ẹ̀ lọ́tọ̀ ẹ̀ sá wẹ̀ fún sá ẹ̀dùn ẹnu pẹ́ẹ́pẹ́ nam kwan so obi yẹn ní sika kakra bí náà sẹ́bi owó sẹ́bi ẹ̀dùn náà ọ̀nà sọ wọ́n ti mìíràn kó sukuu ọkọ̀tọ̀ ká náà ọ̀dẹ̀ yẹ ẹ̀dwuma ẹ̀rọ sọ yẹ mṣiṣẹ́ na obi sọ yẹn ní sika kakra bí náà ọ̀sọ̀ di ìdíjà ẹ̀wọ̀ akwantempọ̀ nso a ẹ̀rọ sọ yẹ mṣiṣẹ́. That day we dear, as you should not be at the first one. Any are buying a back boom. You know, mining in a back boom. 90.7 FM. Two star a crown for. If I come, say we are crown for to free. If I two almost sano. Oh, she said, you're original minister. But I'm pound for. And this is a guacamu. So come here any of my move. Die a brutish. Security a bamboo for no, but a first one, sir, with your war. Or two or more nature, and yet, sir, quantum bonus, you know. Even two almost, son, even two almost, sir. Nana, a driver for no years to see be say, Enka, Yabe petrol, policy for petrol, now, say, fuel crown and so my contribution, no more Jessica Carana, Modo Tokrana, or made me the Atonaka police for petrol, Quano Sosa. Sounds to see, Nana also says a beboa. Oh, say, if you are here away, the one you may do, and can bumble on them, not getting us are buying them. Now, so, who can what can I say? The two could room the crowd go back of the police, or so we need for back of the fire service to me, or so for in the camel. And he say, yeah, to my phone be, and I said, oh, for me, be here in the metro, also. And you have to come so. Never be coso, our minimo, and never be coso, our Jumanimo, that's an encoye. That's a tempe. You were more than a session between the two. Sana Monwa, a Babuamasa, a Lucasami, Fui, I would do what some Fui, no, between the two of them, so, sir. A bit in Yabua, let you be a bind so happy somewhere, and also Babua. Okay. Nti na chese sa na mo no ebeboa later na sa ban so beto aso a na sa ye edibu pa na enye ekwan opaso pa se ye tina mufuo no na ye kope fango ana se fuel e de ma ahobambo for se omonye na se bio mo fa mobile na so dumre na se ibre ba na ye sorry ni jani ni na do koto aban so a one ya for better than quiet. It is a Adea for the Bibia to Romacoma say. One person will be big a craft. And my bias who say, and she said, way, and I think, oh, yeah,
na omo twi na agye chi bi say say e na omo sha ase a anamon to bi wo ho a na ya anamon to papa omo sha ase a ma no betimi ama na ho akeka no ho hye na wa di aboa kokwa no so nema ekoso kokwa no so enye papa emu nsem ye timi danchira wo the security implications e war sa kwan we so no ene emu nsem no ye timi kan no radio so come e pe kan I indicate so what you say Nana yada se ma yemfa unsi na ka se nkomo a wadi no ye bom pae se ebe wiewie pa se de be ya dodo mo nsunu gujem bra wona madwira kwan su no aboa ma de asempa aba nti ma Sompa FM ye na wase anopai so me da no what you for na afi na na ya boy ya ba Sompa okay nti nonkron aba pa onsema edu enai 14 after 9 I Sompa 90.7 yakodi nkomo aba nana bremu kakra na yenya ade aka na ma yetifu yes ne kana na aka no na yenso de airwaves na ye kasam ne public resource nti I say you use to the benefit of the larger society therefore ye set the agenda no e de atwempanifo adwena siso say ya driver for ya kwantufo a wo mo ye yatiefo a ofasa akwan no so no wo mo na mahokyere ne aniyaya mu enti omomo madwen emra so I am happy say deputy security coordinator say enro akro madi hu nkomo e wo quarters bi ba won say Ghana security sam na de ya yentam fa nto badwa mu biara saa enti yemmom paye say enkomo ahodo madi efa nkwansa edwira kwan so bambo ensem ho no ebetumi aso aba na yetu saa de na say because unim da wo befa kwan no so a wo na be the next victim entine wo say yema ye ne bere e wo saa de no ho that said NGO no de no nso yema wo ma ba so if you say ne ye kura Ghana ha kura kakrakai ye select ya nkwansa ebibe pie ha wo sha initially no almost started with community be me and so actually almost the 10 eba be kan ho ni nyina di adanse se ya de ampunto no koso baba bi a me wo challenge kakra ye assembly no wo mo nkeka wo mo ho na wo mo counterpart fund na wo mo no wo mo ntui wo mo de no ma communities no because technically speaking NGO for no amakora nke ye mo assembly for masade se mo be ye sa na ma wei ede ama communities no in this NGO na ba ebe so masene na sa NGO na timatua ono ne share of the funding na sa assembly ntimintua ne de a ha adwen yenim se omo ne bekwa akɔhye eye common fund se kuro ba ko na ebe so a na o matua no no na kyerɛ se kuro du a eso ete edunu yayi ba ko afirim yeguso a yensaka kakra na yekɔ kuro foforo eso senka ye hyase na yeso ye bibisa wo ha ye betuma minim se Nkoranza assembly IGF so but enye bad nso so what I say ye IGF so na nso enye bad and say ye spend this sika ni nyina e wo recurrent expenditure nko a e wo say ye de ye niema bi a enkrofo kora si krom a ye betuma de yensa atene say IGF for you tuya ne da no ebi kura na e de aya ade we for example one of tuya IGF kesepa ye dwamu ma ye ko ye old market Sompa FM environment na te saying yes assembly aye bibi wo ho de ba me feel say betima ye more aka ho ama eno kra ye ya for purposes of accountability current no ye betime atwere ho IGF benefit just like omampani ko fokonya epic benefit ba ya ye project and ya twere go ni nyina ye for purposes of accountability eno kra sign encourage amamfo sa ye tidwam hayi da bia one seed that you tua no we na ye enokra in itself no a campaign to encourage nkrofo say yentua yeto more enti ensa say ye rely ewo common fund no nko because common fund no pressure was so omo ba contractor for ne kabinum assembly dede
out of capital expenditure no omo yiyi ni nyina tuya contractor for anhwe ye betua contractor ba konkora ka wie na sika nansa nti e basa no a communities no enema ye hia se benya ye de bebo omo no ye nya mfa moa wo omo enti no ensese ye ma ya attention nyina ko common fund kwa ye target IGF on so nhwa de ye betim da ye priority say okay ye wo 10 communities say ye fund wo omo wo de yentumi kura no yemfa no yentumi kura one community IGF no mu quarter bia no yebetumi atua bibi say ba ye ka say ye IGF ayenya no ye di ni nyina on recurrent expenditure nkoa dia ene ye nkoye nim da wo say ye innovative kakra na menim say Nkoranza assembly wo hwe the crop of leadership omo wa omo wo sa tenken omo wo sa ni so ade hunu no afi say nche bia last year ye omo beje time wo ha omo bo dawro encourage am 90.7 FM yeah IGF no even though enyanye official but from komo ye didi behind the scene nipa ba kuma ni bia ye nim omo no kire say that exercise was successful but we need to sustain it say be ya ye betumi assembly no benya more revenue because you cannot give what you don't have. It is what you have and I'll bet me there ma therefore say you want more IGF you bet my niema bebre kura you rely common fund especially niema nkete to say communities no project bi assembly no wo counterpart funding kakra bi wo mu eno no kura no ye tutu ye niema ye ne nya revenue IGF kase a ye betim dia no bia offset sa niema no enyina ntino we'll find time exercise you know revenue na mo kwa about so mo gino na o man you me te say so mo san so in fact any exercise okura say o mo wie say me ni budget is it budget yes guy ba ko I think na budget na no lead yeah budget yeah young guy no okay say no Festus Bokro yeah no wa tebu no atebubu e duru sa time no obehu nana bibum didim we obehu konti hene ana obehu benkum hene no mu dim ni nyina na omukọ because adwadifo no hu nananom sa na omu di ahokeka kra na omu di betua so that is sai no me unze na assembly mpanifo ni nyina na omu ka ho ano na omu yesa de no successful to say they work and say guy no o say obehu na ebia environmental officer or budget planning no mu nyina ko nti so mo ko sa no a emma amanfo asem mpanifo na abai nti se de na omo a yenim omo revenue for na yenim omo na omo kwa kebe ya twema mento no omo tusi mu no ankosa omo tua okay into unim eduma me wo information be about monthly revenue or generated next week say nyamema ye nkwa ye ndi san komo we to support assembly no say be ya nkrofo betua revenue kese say nkrofo tua revenue no a ma assembly no nya hoden etumi ye niema ye so ye pe de mayen nti eye campaign be ani kwansa assembly ye ne ba ko na ujai ena nana me masem ne say unim say obi wo kronkitom ebi di say chirefene ayene ba no fo nkwa ben no onim say so o store cry say otua to yes omonimo because obi anyanko educate no debi obi anyanko ho nti no nko publicity no education no nko ayene obi ye mwa onim se we se otua to yes bicycle bicycle crash otua 90.7 FM omonim enti sad kisi na se ko yes no mu ko nkro nkitu anum nyina kwagigito obi ti don kron kwanta obi ti nkwa ben ukọ ho so okogi eto a o se me dia nti na se bitu ade no wo na ti se de wo moto wo store wo ye mwa ade bia wo ye bia ne se otua ho to onu onya we yes nti eye campaign bi eni kwansa assembly jai so mo ye no eye sustain eye da bia ye ade a eni da ye sha se na da ye